Tātonu le tu lai whaile, nei vo I vaenga le whiawhi le, fi tā wha whonga. Mai mo mai so tātu o tunu pele, tau tua le nei le EFKS TV, ia le whaua, ma se luatu ma le sunga se mau, ia walfa tau tengo le tātu pukalama. Ile nei fo ia whiawhi, o whalofatu ma wha malo atu le tunu pele, ma lole, ngā lue ma lole tau tua. Ma lo fo le lau pale, ma lole wha to toi o to whaiva ma tiute, ia ole rei aso wharei, al se mau. Ya, va malo voi lau. Fata pala, malo voi. Fia voi mani. Al bunga sa fai neso, ya tato ye pe sa ol fa mai. Ya fa malo foi le manu sio tato o tunu. Me ngata sa mone ya tato pa ngalo mai mo mai ya tunu mau. Ya, fa fela ya tu ya to le na wa. Alo mai lau mai monga. Malo le langi ba malo le malanga maruia. Malo le soi fola le. I lava ina fa malu le fa mai. Fa malu foi ia le malanga le maliu male ote pe ona sila fia ia a o le lava ua tatou au lia fia ia le foi ia Afiafi tatou ave le vinga I le atua ia o le vinga ma le whaafitai ia ave le atua pe wana mata mai tai ona le la ia tatou whainga alo tu ia whapena voi na o mai fwene e wistei mo le Afiafi tatou tia le vinga le atua ia o le so Samoa lava o fe lava le tafo ke rope au mawai ia fa mo moale tu me o tau te faia a fere ia tu le Tapuaiga le kalesia tai o kalesia ke usana fie tono so tatu te ro me se lava le Tapuaiga le lau le fontele me se foi o le komiti o tamau le kalesia o le nofa komiti esa le kalesia na vaenga ia me se le lo le ufainga wenga se o lava le Tapuaiga mau e nei o tātou mātua pensione, o ewa malo lo le whiau mara ngā ruenga, malo le tāpuai, malo foi le nofu te talo. E mana tula foi ia, whawhele tu foi le. Tulanga whale malo? Tāpuainga I lau whionga I lau mamalu, ia malau masiofo lau whionga I le tamainga, lau whionga I le tui maleli whano, ia whape foi lau whionga le sui le fono sui tofia malau whaltua. E ai ale, soi fua ngā lulue male, tawatai, ia lau whionga le palemia, lau whionga le sawhapito, ia me se foi lau kapeneta filfilia. Tai nane o lau whionga le fonga le fono, ia o le sui fonga talai, ia me le fono uso le atoro. Ia o le foua maalo le ofe, lau sunga se mau, ia maua whaia stase o poutu tō le palemene, ia tātou te whamanu pēr I le atua. O lo maua lo tau soi whala au le lei, ma so tātu wola, ia o tātu o mai I le si ui o whiau ngā ruenga o le rei fo iaso. Ma lo vole Tapuaiga le whamsinonga, ia ngā whamsosili ma le pulenga le whamsinonga, ia ma lo le tauatai. Whaurulunga mta ngā ruenga, o whalo whatu ma lo atu le rei Afiafi. Pulenga o company ma, so whalaptonga tonu le tātu turu. Ia I lava le teltonunga, ia ua atoli o le masina I mamalo Samoa mai lava I le meo soa I le la ia se o aina ngoto atu ma ta oto na tata ia I le tolo I mulfanua o salafai ia wa o nulo tufta fo o mulfanua le tunu ia wa le pe te da tala pe o fa da rupa pe tu fude ia man to fo ia le o fa I tufta fo ele I so fai le so Yo wa pe ole mul fanua le na ole tulu malo trai malo le soi fo manuia ia malo fo di long sai ngias yo tato te tau fai fa malo lava ile lo fumlanga le ole tua ia le fo bo to sisi mai ia ma tu ma va ia ia mo fai tau to ro fang ia au lo mo pela o ino le masina ia fa malo nei mtanga donga leo lo fea ngai pea ma ngā ruenga le vai tau pe na iem tanga ruenga o leo tanga ruenga o tinei mu o le tanga ruenga o New York iem le tanga ruenga se fumalo loin moi lava ia me se vanga leo le vai ele vai ia ma le vanga lo vai ele tise ia o I la tu ia lo ngā rue pea ia wai I lava no fea ngai tato atu numal fama ia awane isi me fale tonu o ia ona sa o le leil sau nanga se mau fa fo I o le tato popo e le fa mai yo
ia to te tali fo ia popoe ia ne mane o tatou paulia Yo. le peo le me foi le tatou te fafta ia le te inga le pale mia ma le fainga malo o le lava ia ina ia solo o tu mai ia le ava noe pena male saunanga te telefon mai ngai ava ngo kako ke manga vai ia e fafta ia tuai ai o le foi ava noa la usunga se mau e le te tau lava na tatou so ona faongaina fa le te tau ele ngana foi fa pertani o le apius ia faonga ma le te tau le ava noa I mea mo mia e wale si penga nga makala saulo e makamaka kauna ele yangi fori ngo suia pa wale mele kupu or fama ele pe o fama me o e ngo pa o se fale ya le tulanga le na e fautuina lo tatu tro ia ma vatu le fa malo le tapo fa malo tapo inga le tatu te mamtira matua fe lava le fianga male la fanga le vaengo Samoa male la lolangi o le nai te Tapuaiga mai mata no nofo mai la mai moanga ia matou te ofo lo fatu malole soifo maua ia te longa le se me la le to e tumtumu pe atalaina ia oi ia wa mele mane e tapena pena mai la matanga ta ola ia so to e talai ia na o singa tau papa a tonua mele ia tono o tamala e le to e ringa me o le alu to e fai me se fa ta naia foi lau fa manatu a fai ole to lo le fa fo mai le to o nei o lo fo ia wa matona na ngau pe fa ngol fo lo mo miela le to e fatum ina ia toso to ia wa le e lua vai aso le o to e ia e mo tatou la vai o lai mautinoa o lai le mautu me uma o le puipuinga silia o lo no fo le fali malu le so i fu o e male ainga malu le so i fu o fanau ia mai se na yo tatou ta mama tina matua o ala pe mana ia na ia so ia wa mai ele malo e talaina ia ele fu fa nga wa ia wa matou mutanga lunga ele fe matou fa mat ia le fa nga le so lua o te mina tala ia fa ro sa nga le sai ia fa nga fu le stona ia lo ai tu mau pele no mela le ia tausia va tausia le no mela le to se furu ia wa le se me alinga so no ai la varti a contoina ia mana ia ta mo foi le me le wa ta wa to no foi fatu panatu le to fanis mas ia wa fa foi ka va ku ai ola va fa maki ai o fa kasi ma fa ba o fa foi ia wa na mata no foi mas o tinana po no tinana o mo ni sil ia foi logo tala pela o tau sa e me lo matua mai ele fai so tui lonto o vai tu penso nga tu pe fa ya su tu pe na fai fu ona fai fu ne o no me le fa mai wa la to ni no fai tu ya va nga nga te a pela yese fai un ale maro e fai ya me le termine po le to fa nga ina ni pe pa tu fa o fa ari ma o la agua tala le ai awal popole e mawal tulman o tulman e mawai e afia il fama o le tau ila lena ia ona afaie afia o tau fai tui mtatou tonu wana o se afia nga fo ile tunga ai o ila ile au le tui ia le la tatou te moli mawina e fai la vala sitinga inga a tulanga na wane i alo le foi ma fa napelo finangalo ia me wale se fai unga fai ia pai wale se fai unga fai ia la fai se le to le tatou te au nei e mau ar kuri mangule tangata le falongo ai pe tulanga le nai le mai mo bai le tatou tro ia e pe o se nai me lo tupu tono se tatou tro ia o lunga lo penga te fai lange pe na mata fai lo te musola fa te ia yo le tatou tro ia me se le fai nga malo le fionga sa fa pito ia male aingo le fa tutu ile tu sa mo utasi ia fa pe foi le tu malo ina wa mau tala fa no noa ia o tu malo le lio sa avemo la tu sui fai pule fionga il ministana o lango le fionga va ele pa ia awa iona se queen ia fa mai se foi tatu kalama ile fionga il fultua ia mai se foi le tu malo ia tainane sa mo poto lo mai mo mai ma fa fonga ia on ole tulanga e pe ona
ia i le afianga ia a o tātou ia i le vavau. O le ai, te loe le whaingofia i le pāremia, ma lana whainga malo, o le nei e tau whetu una i le whaingo le vavau, ia le ufa ia stasi o pou, ia o le sao whainga. Ia me se foi o le pāremen, ia e wha malo atu le onosai, malo fo i le whatotoi le tātou utero, ia mana tua foi le whaltua ma le no whalo, ma le tu malo i tānu sanga. Ia wha pe foi tono ainga. Tono ainga. E ngā tunga loa ainga i o tono vole kalesia wa le sunga le fionga le ri whaipulo le sunga le awhsosoni le kalesia le vai te luta. Io e. A me se foi la nganga o le tua ile, sunga le whawhengainga ia muama le whaltua, ia me se foi o le kalesia le ngata i polu nei, wha pe foi le motele sa la whai. Wai foi un tofinga i motele sa la whai, ia wha mai se ia ile nganga o le tua, wha pe foi ainga, ia o lo tangi mai ala, ia ua whainga tā ala le teimbile nei. Whainga tā? Ia mai se o mafutanga i whafua se ia ona momotu le malanga le maringu le ota. E lea whaina i la tau sa ngase ma, la sa tausi ma wawai atu iai ma. O lea lava e whaile ngā luenga ma le mautinoa, ia ua lata le teime e aluai. Ia ai ole, tūlanga e peona i whionga ni whipule. Ia whafua se ia lama. Whainga tā peona e saunua, whainga tā tele le me ole. O le mitino whaatasi a. E pe vau tau. Me ngā leo ki kau popole. O le tatu whaasanga i nei, e te ua ia e whainga tā e talia ngā tā e o tātou tangata ia. Al makua, Afiafi la wari i e pea kupu se pea. Le whawalunga o le upenga ta whailangi na malo tātou tunou. La tau o lea ua, mol mai o la tolo whaanga, ia e mai se ia o le wsota i mai. A wale Tapuaiga na i o la tau ainga i Samoa nei, ia whapefoi tā whaethia o lo whalele fulu ma tā tiwai ia tulanga o ngā ruenga mawhaiva. Reita mo lele, Mafutamai ma le ata inu lipi. Le voi o mafutamai. Ma lole mafutamai le Afiafi. Sani sengi, ta alofa Manuel lua porkalame alo fatu i Colorado tono le malo tela Amerika. Ma wola liu Manuel lua porkalame fa Manuel e tua lua vase lua. Mata atu i fa ala palau. Tai. Lo fatu Manuel e loka ilalo i si o tātou atunu. Ia wavitai ma wola. Tai lava ma wola. Moe pai. Ma lor tau tua, ma lor soi fua lau leivi, ia le tua Manuel por kalame mātango fie, ka ples alo fatu. Ia, alo fatu voi moe. Alo faftai, Markelita Levi po Markelita Levi, te lo lavo Levi, Johnny Tauti, a Tanesi le au Pepe, ma lo le tautua, alo fatu mai Wellington e New Zealand. Mai to mai Wellington, Christina Frannico, le foi fa halo. Say hi mai, hi Christina. Ja. A pau kako Christine voi le la. Sion Kielu tuai malo. Alofa tele mo lua. Sunga mal po kalame manaya stay safe. Faftai Sion. Alo sio tovio, malo le soifua le luasase elua, ia le mafutatu nei melepone, Manuel lua por kalame. Lima le mamea ne mea lima soifua Manuel lua vase elua, fa Manuel le tua mo lua male lua unanga le Afiafi. Fa mafana tu foi le ainga fa no le varau pa ia le tu le fionga le minsta o le su minsta ia pau le ia toa ia pau se toa tu se toa lo fa mo lo ma se tatou o tunu alo fa tai se futinga fa malole sunga se mau ia mo le papovi ma le pamamoe alo fa foi tapuala ia mo por kalame alo fa nga vak tu nei Reno Nevada ia fa tai sui polo patu. Ma lor soi fo Manuel no sunga mo proclame matango fie. Ta ofi mose le mata matatu I papa totoe, ma lo le tautua atunu alo fatu. Ma lo faftai, ma lo maftomai, alo Samoa matautia, soi fo Manuel no sunga I fa salau lo fa mo loa mai Nusila. E moni flo ma lo le tautua atunu ta pala malu satau, aftai le fakasa TV mo le nei por kalame, ma wife so tainga ma ainga I so se tuo le lalolangi. Mo le ato lo whanga I so tinai tanga I savai. Fa persunga le whawhengainga I a simalu kovati, ma le whaletua I a nefu kovati, a lo fatu mo o lua ma le lua polkalame. Sfurtasi malaki antele a sapa, io e talo fais fai pule le umilon tula I mai, ta se e pau se toa, e toe tula I se isi toa, a le fast. A lo whaftai. Ina kansha, ta lo whalava, lo whtalainga le yaso, ma tango whir polkalame o lo lua vaselua,
lua tautua ma le unanga le tātou te rupele o Samoa. Manuia le luaso, manuia foi le weekend. Ma le pui au tau ne ia whaina le whamai, fulu malima wha o ngala o mask i teimi uma, te whalua i aino nofo le lei lo mota, whaftai. Whaftai mo whautuanga. Suma Yeremia Ioane. Yeremia Ioane. Ma lo tautua atunu lua sunga ia mawhutatu nei nei iafu. Mawhutatu ai lua pokalame ia so umar tina ia amio, ma le whanau manuia le Afiafi. Le whatu amio, Yeremia mauto uma, ia whatalo whatfoi so tatu nu ina iafu. Menda moana le alofo mai mo taua. Ulianga tele la pana, ma tagofie le polkalame. Se le vai le suau, mo le ato lo fanga ma sio wainga i faala palaudi sio to lua ia le ausa, ma sio whanau ia fili le umata ia opo mea tuai, ma kemi, mai se le tina matua ia fili le uma, fa pena ia matua i tapu ele. Lo fanga ia watu i se le vai le suau ti maru, ni se la manu ia tele le polkalame. O kalangolango ma lo le soifoi lau sunga ma futatu i Marston, New Zealand, lo fatu le polkalame. Tai oka mau a sang, ta lofta pola ma lau soa fa sa lau fa mole mole ato o lo fanga, e la soifoi si o matou tina. Fa le nganga, o fa salu, soa sana mai le whakasa vau, a mese si o nisi o Milanese fui mono o Melbourne. Manuia o la soifoi e turu i nisi tau sanga stele, ya ila ua watu te lo whengai ai, manuia tato po kalame, stay safe, sa mo talo mo otou, a wad whengai e mat wha mai, a mai se le atua le aingi wha wawau, mai Western Australia. Alo whaftai. Ia, le tia nasione a, ma lo le tautua, ma nei el por kalame, o lo whanga whaftai. Le vai mata mai vai lua, vai ngafa. Ma lo vai lua, a. Ia, whawhele fo ia lose, ma Domenico, le foi wha malo maima, so i fomanuia, tuliloa tu il senga, so i fomanuia 29 Palms, California. Ma futa mai le o Amerika. A mesela inai le fa me kawe o Reno wal o Reno last o ngole Reno in Nevada. Su ale ma futa mai Sydney. Va manuia mai pokalami. Ma lo fo matatia, mo ngalave so i fomanuia lo sa se lo se mam tapola. Le se me fa numile fa fonga. Ta po ia le atunu atoa fafo fa mai se atu fa nga malo ona vala o pai ale tu se tasio fa ipulo el malo manuia lo fa va ne Afiafi alo fatela tu mo lua mai porirua Wellington New Zealand aftai o Carl Lankili rip va ele manuia le malanga rest in peace RIP ia tomata tu lo matangi se pule mai mo atu Melbourne, Australia, ma lo tau Samoa. Ia ilanga leo le tua si o tātou watunu, o lo whata pale lo polkalame manuia le weekend. Whaftai. O tomisa misipati, le whai ewa, ma u mai le tātou polkalame le Afiafi, ia whape foi le whau toi mafuta mai Carl, Lankedi, ia manuia le polkalame, ia aulua o lo mata matatu Amerika Samoa. Ma lo ka, kanafol, Aftai tau tua atunu, ma lo fatele mo olua. Ia lo fatfoi kana. Aftai. Ma ua mai foi e sunga Vitale. Vitale tato pokalame Pedersen. Ma lo le. Ma la ufionga, fa mai se le nganga o le tua ia Honorable va ele pa ia aua sequini. Lo fatu sunga Vitale, fa pepo sunga John. Tau mata, fa mai se foi le ila ingi whanau noa, mai se si faritua, ma le nofo yalo. Alofa aftai. Alofa tele mo tapuala mo lo soatau aftai. Ta se tolva fa talafatu lu sunga ai mai se luanga luenga fai pea ya souma lo fatu mo lu mo liato lo faanga yo ainga faleula falelili ia ta mua ya lo yai sunga de fai au malolo ke sansoti ia malaumata soti fa pele sunga ya Reven Penaya ia mayaneta Europa ia opo ia whaftai teino le maunga Razorback malo lua vase lua fatasi atu mai Salem, Oregon, USA fa malo mo pokalama tangofie lo fatu si o tatou watunu au whenga i malwhamai lo fatu ia o lo sunga talo mo si o tatou watunu pele mori atu o lo whanga mo si o matou a inga i whaala palauli masale la valu savai whaftai le whaua mafuta mai vini mawafu wha malole lua vase lua mori atu matou o lo whaanga
se o mātou, nei o mātou mātua ia Pulumapu, tui vai ti, Navy Collins, ia ma Samoa Collins, fa pele tua ngane ia Dr. Misa Navy Collins, ia ma le ainga i Vawala. Pele tama ia Reverend Peteru se uli, ma le whanau i vai tele. Alo whaanga mai le ia Silafanga, ma Vini Mawafu, ia ma le whanau mai Christchurch. Ma nuia fo i le lua Porkalame, alo fatu mo ulua. Flow mutalo, fa maromo le Porkalame manai alo fatu, ma ia fa mai se le ngang o le atua, ia vaele, ruta fiso, ma le tina ia mutawanga. Mai se le ainga atoa. Alo faftai. Ia o le wha Europe. So ifo manuia lua sunga. Manuia le lua Porkalame lo fatu. Ma to ainga i whare lima, ma satu i atua, ma futatu i Utah, America, stay safe. Ma lo faftai. Ma ua mai foi e ainga whao le tātou Porkalame. Ma lo lava te pala malo sa tau, ma futatu i nei vai sala. Lo fatu mo utau, lo fatu mo sungal ngafa e vai pule me fatua siela. O mo foi e longoi, Willie Taleni, ma aro se fo manuia, o te mo i la auri a saulo le Porkalame. O no fo lo i lunga, o te whanangolongo, ma nei Porkalame lo fatu mo urua, whaftai longoi. Ma fta mai saian kielu toi malo, ia alo fatu se wainga mtau tuta ia pia, mai se lo sunga mal Porkalame, pui le tua mo to uma i Samoa, ma ftatu i New Zealand. Love you both. Ma fta mai foi ale fo sia lui, lo fatu, lo sase lua, ma lo tau tua tunu, ma lo foi fasa lau, from Aussie. Hey. Le foi wa ma futa mai malaki master. Ta lo fala vai do sunga, mata matatu i waionu yo mata i Wellingtone, lo fatu mo ulua, mo rio fufanga lo fatu ni va yaso. A fta mai foi fatu ma psia leasi, ta lo falava manuia por Porkalame ne Afiafi, lo fatu mo ulua fa pea tata uma. Le foi ma wa mai Sophie Andrew ta lo fai so sad. Manuia malanga le fionga vaile pa yaua fangitan fangalo. To inga maliu fa pea ile ma fofowina. Lo fatu so tatu to stay safe. Fatu fa kasa TV lua. Lo fatu foi nei ainga savai upolo lo fatu lo sunga mai Sydney. Ta visita wanu fatu lo vai lo sunga le ne Afiafi. Ia o le foa Komiti wa fa saun to mo fa tas. Se mo Komiti o lea matatu nei ofu manu tele. Lai se fa ma yo i ia matou fefe i Komiti. Aftai. Michael Roca Ioane moriatu langang faftai mo la Porkalame. Sao pong sai le fas mo le tunu ono tua le malo le fionga swimming star maftatu i meleponi Australia. Ia vai lua, vai ngafa le mata mai Brisbane. Queensland le family meritato Porkalame. Ia le foi e lunga Samoa saua po Samoa saua ma lo se family lo sunga moriatu lo faanga mai ainga i sava i le tui. Ma fangai e mai se nei o matua lo i falau niutai. Tasi matina ma se oso, tinai arupati ma le whanau lo fatu stay safe. Ia ole, matamatatu i New Zealand. Ia, whapea foi ia whiawa ai maia. After tele mo Porkalame atango fie me uma, wha mawhana whanatu la inga whanau no le whaipule le whionga vaele pa iaua, lo fatu lo sunga ma le Porkalame. Aftai. Ma futa mai foi sunga ia talsanga i sekia, sunga whawhenga ia talsanga, lo whaanga ma whamrianga mo ulua ma lore ngā lulue le mafuta mai Wellingtone. O le vea te vanga, ta lo whalawa ta puana, ma lo so atau ma ne Porkalame manuia le weekend, lo fatu te atitu Peninsula, Auckland, New Zealand. Ma ua mai elin ma fusuanga tole afoa ma lo tau lo sunga ma le Porkalame atango fie. Lo whaanga mo se utinai sa moi malie ma na i uso, stay safe after lo sunga ma le Porkalame ni Afiafi mai America Samoa. Pa ua Fanueli, longa, Yosua. Tu mai lungat na whanga le whamu mure, Joe. Ia pele nganga ma le mana o le atua alofa i lo sunga i atu ulua, wata ulongolongo mfaso mo le silifio le atu lo lala ma fio i atu i fafo. Tu mau pele to whama le whaurutanga loloto i lua fionga, alo fatu nei o ainga i mangiangi, ai mai se lava lau timu ia, nonu le maunga va ai, whamani a pele atua. Aftai. Alofa aftai, Robert Peterson, ta alofa i lo sunga manuel ngā ruenga ma le weekend, mo le tfoe lo whaanga ina iuso i a Vitale ma John, i a maseo mātou nuu i lalovaya mai Sydney. Maria le mau, mātango fiel Porkalame ma futatu i Sydney au se talia. Alo aftai, le ulo i ali Agnes Smith Moores, ma lo lava i lo sunga, watching from Brisbane o lo whaanga mo lea, o moli mo se o ainga Smith and Smith,
sa fotu alofa mo o lua ka ples Aftai. Le lua ia li o malo asiata ta alofa le vase lua soifo maua, soifo manuia mai Alice Springs. malo lava mafta mai Tasi pelenato ma naia tele le lua pol kalame alofatu mo o lua. Foi maua mai e foi ali sope, ma lo soifo lua fionga, ma naia el pol kalame mai Sydney au se talia. na wano vidiamo so fu la fionga Tapuaiga ma le lua va se lua manuia tato proclame fam Auckland New Zealand lo fatu ina yo ainga le va fam le money stay safe Samoa Aftai. Mariana Masina fa talfatu o lo sunga Tapuaiga malo sa tau fa mai se foi le inga fast wala pa yen min star ano polva ele fa mai se foi mol tina ma se na fanau ya moto uma Samoa manuia lava le proclame fa aftai. Tala Brown Suti so fo manuia lua sunga moriatu matu o fanga I matu ainga matu I tatufu ma vai loa ai mai se lo fanga I matu fa nganga fa salafa ma selini ile fa kasa tatufu lo fa and stay safe Samoa io pen kepro atar fatu sunga fa malo atu lo proclame fa malo on sai moriatu lo fanga se o ainga I vaiusu na io matu ya lika ia maluka mana ia uso mana ia tautua faafine faafetai alofa tele atu lo saseloa I lo sunga ka ples Samoa Tau al vao Afiafi alai ta alofa I lo lua saseloa Tapuaiga ma se mau fa molmole moliato lo fanga mo se utina pelena ia vasa alai ma le tatu ainga uma I le visa le imoa to fine ia sinei ma taefu I falalauniu o so ia tau aviane ma le tausi imoa taa fa mai se le atua le inga fa vauvau o le fionga le li faipule ma le fainga malo le fatu mo lua ma le porkala matagofie fa manuia le atua I lo lua vaselua ia mai se le valauina feila I sa le pule na nei Tapuaiga lo fatu manuia le Afiafi ma futatu nei Sydney Airport I ngā luenga o le po malo aftai tau le vao fa resa tau e fa ma lo tau tu atunu o le fatu o matou faafegainga o lo sa ili ngā sanga seatu I Aukilani New Zealand a lo faanga mai sa tele I fale alili le wa yelu malo so foi lo sunga manuel pokalame aftai talamia ia talo fai lo sunga lo faanga mai ale au pepe fola au ma le ainga I fale asiu to tolo minuto na afale o le fa ia fa fonga mai mo lo tatu utodo ia lo faanga fe mo li tai ona ia tatu paanga ia mal tatu lisi tele lava le na o ila tu o lo lalam papa au ia tunu mamao ne se foi o lo tatu mafutai samonei au le wa ma wa mai le tato wa porkalama I lunga o peangun ngalule ea ia ma le Facebook fa aftai foi mo fa mai senga ia mai se lo fa anga fe moli tai mai manato la vai foi le tato porkalama sina fa fianga wale mai mo mai le todo ia to foi mai fa wa tato lo fa anga fe moli tai ai el tato fa tal nonga fa pitoa le wa foi le tu la lima le Afiafi ia wale no fosila fia la mai mwanga au se mai le mai mo I so tato faafefiaga o le Suluaulama
Whawisianga mai safune I tawa. E pēna mai mo mai lo tātou te rau. Se tasi o whianga o le whianga le li whaipule, le whianga ia vaele. Ia a tonu fo o lo lātou sao le nā, wa mai mo iai lo tātou te rau.
e momoli atuai alo faanga ia ma le Tapuaiga le tumalo ia ina ua wala au whaafosei le tua i le auauna ia alonga lue ma tautua i tono le tumalo. Whamalo tuai lon sai, malo foti whato toa le malo telo le tātou tiro ia le fwoi wailunga lo penga te whailangi alo whaanga ia momoli mai na i o Tapuaiga le olo Tapua i mamau mai ia a o tātou iai i le polkalama o le Suluaulama i le Afiafi le reo le aso whareile. Ia, o nisi ne o tātou lo whaanga e pei o na tō mailunga lo penga ta whailangi. Tō mata, tō lua matangi, mo li ato lo whaanga i so wainga i whale ula, Maria Francisci, o lui tū maialo, masina, ai maise so tina pele ia o wheila ma le whanau, a inga uma i Samoa. Whaaftai Tapuaiga masamau, whamanuia le atua whaaftai. Ia, o staso tātou lo whaanga, tō o vaolena. So i whamanuia i lua sunga alo whatele atu mo ulua Tapuaiga ma whatatu i Poirua i Wellingtone. Hello, on Stasia Falili from Auckland, New Zealand. Ia manuia o lua ma le pokalame lo whatu mo ulua, mo lua whaletua, ma whanau, ai maise, a inga uma lava i sale i moa, sale aura lo whatu i tina ia vasa, ma inga uma, whaftai vai tutu. Whaftai, te pola nuu, ma lore wha malosi e lua sunga, ma tango fia le pokalame lo whatele atu mo ulua. Ma ua pele so i fue tau tuai mo le tātou TV, ia e maise sa mo ia whatasi le tua ia la uma, ia wale whianga iei ma le whamai. Manuia lava le ria fiafia lo whatu mo se o tina ia meleane a whasene i sa tui ma lufilufi. Alo, Jacinta Sella, ma lo se fue lo sunga lo whanga e watu nei Brisbane, Australia, na iau mātua o Liponico, ma atone i litongo. Whapese o inga atoa lo whatu mo lua sunga whapea fue le tina o sia utautonga, tala oso Sella o whanga whasawai. Alo whaanga na e watu nei ia Jacinta, o mafutanga ma le whanau i Brisbane. A walawa na ingalo le tina o le tautonga. Manaia. Alo. Moi manufu ia vailiri e sekia. Alo lava le unsai au lusunga wha maise le ngang o le atrii, wha le tua ma le no whalo e maise le tumalo o wao mai masani. Manuia whailua porkalame, ia au lusunga ma aftatu nei Sydney au se talia. Alo whaftai. O Thomas sine a koi, matamatatu i Strathmore, Wellingtone, New Zealand manuia le weekend. Aftai. Aftai. Ma vato mai foi vice junior. Tau au i matangi. Aftai ma pakala matango fia le whangea le atua se tātou turu o Samoa. Whanga ei ma le whamai se foi le atua i ainga le whaltua. Ma le no whaalo no le tumalo le whionga li whaipule. Stay safe Samoa. Le whātu mo lua sunga, God bless. Tau au i matangi au kilani New Zealand. A lo whātu fo i mona i ainga umalava i malie. E timara tia i tuitea. Alo fatu mo lua ma lo le tautua whaftai fatu mo pisia le asi funa ma fatu mai o whaasanga koe mo moe whakasigisi o mana ia wa le whaile mo le wafo i le lua mita ia le lua mita na ia le whamai ia le lua mita ia whasamoa ia o le wa tasi fune lima mo ngafa Lua la ngafa tasi nuita. O le tulanga o lo ia il tato whamai ia o le ua fitxela muntu pua. Le whai o ilanto o le ua ia le tulanga fo i le ua positive. O le whamawina mtanga luenga ua ia le afianga. Po le ua alia e afianga. Ia o te pia le wha ia sisi o maitinga inga ele foi sisi o mariu au fala longo atu itala i America Samoa ele tangata le na mariu me o si tamale ia tele au taimi e ave falma no winga tanu mal covid ia ele o malosi le lei pe le mena wala ona vave ona afia ma ia tato si ia o le tulanga lava le va iai ia awane i o wa le mele pe ia positive lo fa no foi tonu no fanga ia no foi sia ele faina todo fafo alai io wa isolate lava oi fel malo po fel lava no fanga ia wa ta pena el malo ele ngoi o fela ka ko test le foi positive lo ele foi lo nter e positive lo ele foi tap to mai nei
Lona winga e whano fo se o e ale o le au vao sa le aula. Le fa tātou wā test le fai tono tātou office. E oi. Ia positive lo e no folo i te re tu alu tō ai. E le mwhaitu e fo i lai. E o fo i lai le office e le taunto e no fo i nei le office. Ave no fuanga fo i le. E wa fo i le la afia o mai le fuanga lwanga. Mana i o tātou office la talata le maunga. E oi. Taun ave linga le maunga. Ia na, mana ia fo i lo fina ngalo. Positive lo se so tātou. Ia, o le mea sa o aia. Awale ave se fale fo i le no fo se ai. Ave i kiu kia leo leo. Baba ia fa malo tu le ngalo nga malo le malo. Io. Ava ia tue. Ia i lato o malo le malo na wa afia. Ia lo no wingo le whatinonga o lato o unanga. Ai mai se lava o no fuanga ia i lato wa afia. Ia fa malo atu lo sa. Alo fo i le ngā rului o le polenga lava leo o le tai o le tunu. A waia afia lo le mua au. Fo mai leo leo, tine mu, ia au nanga ia mo mia. Ia wale lo la pe va fena wa ile ni sem fena mai fatau nu ola tu tute ia pe ole tulanga le na o lo talo toi pea ia matu ola lo tu pea e lo tatu tro na ia tau tuanga poipuinga e te tau ona fatino na ia mautinoa e malutia lo to soifua malu tatu wala le fa wo lo penga tfailangi lo fanga na ia tatu ainga o lo moli mai ia wale tatu por kalama ile ne ia Afiafi ia va yatu ia taita ngoi le nae mafuta mai si sole lo inga lunga fa vaitemi ale va yatu ia ole wa tu mailo na lo faanga ilungo le tato por kalame ia capita wa no tu motasi ma lo sai fuole le umalo fie matabatu do por kalame ma ta ko fie sa lo ka usu e se lu au fai paka e fai si lu lolo ya le kele la foi paka ngai magua sole sa ola o anga e kango ya mai se va ya lo fatu ya manua Julia avia la fonga moriato lo fanga se ma to wange vai to muri palauli sa pali ne yafu sa tawa sa vai lo fanga mai a Julia matala i nei vai telefon fa tasi le tua ya la uma alo fa tai tangoi ta lo fala vai la ustelenga ma la usunga le ya wao le wa mu mai nei general Quincelani alo fatu se unu pele i piu i fale alili alo fatu se tato tunu pele o Samoa o le eila o la wa sa o la kama i fafu moana sini tau tolo ta lo fata pola mala usunga le fa fenga e se langona o le nei aso o no tala fa no noi le vala pa ia le tua ele na o na fai pule ia le fa ma fa fananga le le fa tua mali no foialo e karesia ma le tu malo a mese de Whainga malo, manuia po kalama nei Afiafi, Thursday night, 8:43 p.m. Reno, Nevada. Ia, malo whaftai. O Manson se manu, se manu. So i whamania i lua sunga mātango fiel por kalama le ato lo whaanga i o mātua i salolonga. Ia se manu tasi, ma le tina ia vineta, ma se whaiso wainga i pata mea ia lili ma whalewalu, manuia le whianga i o lo sunga ma por kalama mātango fiel i le nei Afiafi. Ja, dat daar voor voor je nu deel pat me. Je mag te mij. Ali wa inga per amo, ma lo level por kalame, alo fatu be safe. Faftai, ma lo ne tato panga le olo, mai mo mai. El manatu le a tali watu mo ne tato fa fianga. El fa mo tale lima, ole a tali mai tato fa salonga. Ya male a mafuta mai ya niso suel tato fa la tonga le mal sanga fa el tise. Ia waniso la to fa la wiloa, ia maniso la to fo fanga lo mamao, ia mole no fo sila fie le mamalo so tato todo i samo nei. Ia tulanga o ia la to fo tua a tato ia I vavao matapu, ia ole fa ma I ole Komiti. As mele mai mo, nei fa fianga ia tele mai patan lima ia mal tato por kala me famtoa. Ai Suluaulama wa tola
Ale nā ue whaiwhai ana. Oka sau wha marua runga. O se miula. O e kango le Afiaulama. O e aisi le urula palapa. O lau wafu. O le amo moku lau ngaka. Isa i lau bua.
Testing. Ua whakamaula tātou o te roo i le foi vanga le whewhi pēr nau whaingo le teimu sola. Ia o le tūlale nei e mafuta mai ai sui o le tātou whalaptonga le mausanga whaile tisi. Ia, e le fōu i lau sila mai moa. Le sunga ia tupai, ia whapewhoi ia mai tai a mo tu sivi. Ia o la walawa ia o lo whai maso opu o le whalaptonga. Ia wale tau tuaina o si o tātou. Tunu manatu la lea, ia o le la whatuia. Ia i lau sunga tupai, ia ma lau satau. Ia wa se upu lo tātou. Tunu lea wala maila na mai wanga. Ia o le tātou tala no ai lea. Ia po lea fo ise. Whae fo le lua ako o wale tunu ma la mai wanga. Ma le nganga wha aloalo. Ia. Aftai tapuala, ia. Whatalo whautu nei, Afiafi ua. O se tātou whelo inga. E uia le tātou whelo inga masani. Ia me sine le ua. Mai le tua le taimi tātou te whelo ai ai. Ia whatalo whatu fo i tāpua inga le tātou o e karisia mal pūlenga o le tātou TV rua nei. Whaftai mo le whamano ina mai o le taimi mateo mai tātou te tātou noa. Ia whatalo whatu fo i le pa ia male malo le atinu. Nang whasau saunga o mwhai ona mua mai whasara launga le tātou e whakasa TV. Ia malo lava le on sai, malo folau, ui lava no lo fia ngai tātou ma le nei wha mai. Ia o te manatu o lo o runga pēa le au ino le masina ma le tūranga le tātou soifua. E o lo, e mo ia alu runga le whai numera ai le ini se tala hui le e wha popole ngai tātou. Ia e sa oi runga to ina hui le. Ale ia wha lawe lawe tau te le whiloa. Paisi lewa tātou e... O te wha mo e le saunanga tupai. Wa tu le whaafonga mai e lea turu. Awa e peo a vea fo il wha lave kulai mai. Fo o tātou whelo ai. Ani moe, malo le, sai whamanuia. Malo, sai whata wala i whatalo whatu fo i malo le tātou tunu ia li nei fo i tu la le aso ia. E sao li lea le sau noanga ia e pole alawa fo i le pisi la tau ia ai olo i tūlanga whapene. Ona tātou whelo ai lo fo ia wala vale. A tau longo ia ma le whalau i lo fo i malo le tātou tunu o tātou o unanga o loo avanua. Ia ma o loo whapena ona iei le fisosoani. Ia o whianga iei tātou ma vavao le COVID le nei taimi. Alo, taimi. Ia, la whatuia ni tupai. A matamei le tātou whasoa. Ia, e le whamamoe le savani le tātou whalaptonga. Ia, wa Samoa malana mai mwanga. Ia, whaftai lava tapuala. Ia o le ala le maasa vali mai. Ia ona e whala whailoa tu fo i seo tātou atu nuhu ia tātou au nanga. Ona e ola e ia isi au ala o toia tātou whalau i loa ma tātou whasisilanga e pei o le tātou Facebook page. Ia le ngata fo i lungo newspaper. Ia e peise i o le au nanga nei e te lelo na e te lele le malu le tunu e whai ona la tō maua mai o la lana o le maasa vali mai. Se i whaalau i lo atu nei e ina i whainga ia mōre nei taimi hoi lele au whai le tātou lockdown. Ina ia whawhaingo fia i le tātou atu nuku o na whai o la tō fufuanga. Ia maha pena fo i ona whasota i mai mo se whasosoani atu le tātou whaanapupitonga. O le me moala vai aona si le fia fo i lea i le tātou atu nuku. Ia o lo whai pēr le tātou unanga masani fo i lea pēr whapea e se whale tonu lo mota. E awa pe o pelo moli po le se me fale tonu o le o tu le tis ia lo tu mau per tato nanga na so tai me pe tato numero masani se un fala lo atu le moe ia fa pe na ona o atu le so soani pa wasi na se senga fu le mali taimi masani ona te o tu ai atu le o atu le so soani al me mo tinola va e o atu ia alo no tu ai ono le to lai te ala fainga luenga taimi nei ono to tele o no foi il fale ia e aolo ina na mana mia ia tangata fainga luenga ia no tau so mai leo ni si o tu fatino se le o nanga al mena e tar sanga ina ili tatu watino ia mau mai pelto vai ma lava mai pele on sai ia e o tu lava le la nanga po le valua po la lava taimi ia me mau tino na e o tu ia le tatu sosoani ia o le lona lua ia o tulanga foi le tatu tipinga moli ia o lo e nei le kako scheme le fa ngaina ia talo e tau le ia mo wa oina te mita ta mai smart meters o lo e le scheme ta o le light on scheme lo no wingo le fa mitalanga ele tu tipia tu lo moli pa fa pe o le ke le smart meter
o la o la fa so la toa a fa pe wa uma la se leni ia te ola pe pa wa tsa sanga ina fo ile ina ia a o lo te mi o te tala ia alu pe fa tau mi sau mita top up sau unit top up pai ina nei te i o te mulmuli e wa la te ola tala ia na te lele sau tu pe tongi al me mo tino ia fa pe uma la se leni le valua po ia pe uma fo portale lua por tolu le uli ia e te ola lava la e ola tala ia e mau pela unanga ole na tola lo il lo mita ta mai e o il fa manianga la a o ta tola vo lai lungo mita tuai fo ia familia to cash power ia ola oli e te alu pe fa ta mai la unit pe o te me pe tuai ia le fo ni me e tātou te mawhau le fo le a o te mire wa leu whaatulanga ina mai aso fo ia te tala ina ia tātou au nanga ia o le taimi lawa tala i tātou au nanga ia whapena fo ia tala i tātou ia whale ma i peo aso lua e maso tofi so lua maso tona aso lua aso tofi maso tona ia o aso fo i rana e te tala ina i le tātou wangana i le aso tona aso lua maso tofi ia o aso na e fo e mawhai ono watu e whaatau mai ni tātou e te tala umaka ko vendo asi tātou ofisa i vai tele i tate i songi i pena fo msale longa ia ma pena fo la fale lo fo ia le mfai una la to fatau le cash power le PC ia pe ona i mena e fa la wilo atu fo le tatu atu no ne temi le la uman tu atu le ya moi se foi au nanga ai me motino la vana o lo yai pe le tatu so ani le pa fa pe fa le tonu la weltise so tai mai tatu numero le onolima lima o lua ono lima o tolu ma le ono lima o fa o ina mau atu ai le sosoani ia awale le fa o ina pe o la onanga alo fa tai sa no pai mo fa po le sa no pai fa tai wala ia sa le sa no nga ia na no to e fa mafoto tu langa ia tato ile tato polo kalamele po tato scheme le lights on mo le tato smart meter ia wa ia fo ia ni fina ngalo fo ia ni si fo ia le atinu e fa pena ona le tali ino no fa pe fa tu la ia yo le ita lafu ia o se a fo ia o se tu ala le tato fa la tongo o le tato polo kalamele po tato scheme le so soani na o le taimi le nei ona ia lava nai a ingal tato atinu e fa pena ona ngalo taimi e tatala ia wa le fo ia e silafia o le nga ipe ia mau le taimi le o le tatala ia solua se tofia stona ia na nga ilo le mamalo tata o tunu i sites fo ia fa pena na fa atino ile test ia le fo o tatala mai le ava no e fa pena ona tu ia lo mafa na ulaiti ia ai umane le aso ia o to tapunia uma tata o sites fa pena ona tutongi ia pe tulu ia tata o mitel tise ia pe le o le so soani nel tata o fa la tonga na o le taimi lava le nei ia nei te ia ne o mane lau credit ale o taimi tapu nia ato pe full lockdown ai le atunu ale ia se feso soani le ai mo le mamalu lava le atunu o fa nga ina le smart meter le o fa pena na mana ai ta la fu le meter o le lava te watu lava no tu lu ia tato pa le ni taimi e tala ia tato fa le lo ia mai se fo yo le taimi o le tala ia tato official EPC songi mai se foi vai tele ia fa pena le mo tu tele sala fai sale lolonga pe o se a foi a to fa mai yo atu le tato o nanga le ia le foi wa ia ni si foi o tato tu no e vala au mai fa tail tu langa le tato wa au nanga le ne ia ono tu langa lava le ngalo po le lava foi o le taimi le sa tu lu ia le o tolu aso o talu na tapu ni le tato wa tu no ia mo ila tola o le o nanga la le na le fa nga ina ne mo nai tato ai ngolo fa nga ina le smart meter ai mo tato ai ngolo fa nga ina tato mita tuai o le limata siva ia po le ofitu o lo o fa tuaina lava le vesitala wa ta ia o le la to tala ia le tato tunu ile mai le iva ile mai le valu ile luele au ile ia e fa nga ina le nei ava no e fa pena no vesitala ile le mtala le Vodafone ia male mai cash le Digicel a wa fa pena no fa ona top up mai o ai nga ia tunu mamau ia lau mita eletisi a o ia tato i taimi vavau ile ngata la ile al taimi fo ile nei o lo ma fa nga ina le o nangal Pacific 40 le sunga ia lene
le sai ia whapena male au nanga digita I oi I New Zealand e mawhaila ona tulu ia ne ai e tātou inga ia tunu mamau ia lau mita ele tise I nei ona lafo mai le si vaenga le lunga lau telefoni o le whamanatu ia sa o le numero lau mita tu inatu iau inga ia tunu mamau le ngata ina au le telefoni le numero le telefoni e to e lafo mai le token eu ainga ya tunu mamau ia ai pe ona tu ina tu tato numero telefoni e mafai ona siaki mai ele tato office vai tele ia po le siaki tu fo tato o nanga nei songi po o tau no mai ia lau token le fa tau ina mai eu ainga ya tunu mamau e foi la nisi o tato ainga lo fa pena ona fa nga ina le sosoani nisi fo yo fa lo e fa nga ina I lava la tau emtala ai mo le sila fia e ye nisi o ainga o fa pena na vi potia mai ia fa le o charge la to I le fa nga ina o nanga nei extra fee ele ai se extra fee le tato fa la putonga mo ila to la lo fa pena ona fa nga ina le o nanga le nei ai charge tau lava le malo la tunu na wi potia mai le EPC ai afa pe wa ye lava se fitu una inga le ale tangata e ona le emta la malo na ai nga fo e fa nga ina ia tu langa nai le suswani ia ai o tato o nanga lava fa pena ona fo e fa manatu atu o le emta la le Vodafone ia mai se fo le my cash le Digicel ia ma le Pacific 40 yes ne lava I lunga tato Facebook o lo iai vaenga nei links o tato o nanga nei e fa pena ona sila iai mo le vesita la ina ma le fa nga ina o lato o nanga ia o tato ai tu la fainga nueng I tu la le atatala I le tato o nanga ia o le aso na nei ia fa pena le aso lua le vai aso fo ma le aso nai ia ma le vai aso yon tu atu ila sulua le na fo wa yai ia tato fa silanga nei lungo tato Facebook mo sila ia il tato tunu le fo isata wal tu langa tato pa angai tu nu uma fi angai tato fa le loa o taimi fo ine ia fa pena ona tu ala lo tu fa la tonga ia tato vendors e anga mai ia tato official EPC tu luia o to pa leni ia wale tu ina tu so ni mo le tunu ia e a fo o leilunga fo tato Facebook a wale u fa malo sia tu langa ia tato zones ele mafai ona feso po ia tato zones nei a o lunga tato Facebook wa ia uma locations o tato wa pa anga te tasi mafale o loa e mafai ona sia le tato wa tunu nai lo le tuli tasi mai o I songi ia po vai telefoi ia ai e fa mafa tu lava le tu langa mo le tato sanga le mo male malu puipuia ia tau sisi lava le lua mita pe ona ta ua fo ia e a fo ia pe ona fa malo sia mai mtanga wengo soi fo malo loina ia fa pena fo ona fa ilo fo il malo tato tunu le tato fault service le fa pena ona nga ia tuitua ia lo fa pena ona fa nga ina lava tato sanitizers ia mai se fo tato tali fofonga ina ia puipuia lava mai le fa mai po le sia ma foi ia tau tu ina tu pele o nanga pe ona fa pena ona fa sila tu ai le nei tu la le aso tai a lova tai malo sa no moi e nai fasili fia tu lo ai o lo fina ngalo nei fe pela le ma tatu ia ile la to ia fa nga mai o nanga mai fafo e a fia o mai le cash power ma le smart meter o nanga le pena o cash power sa later pal e a uma ia le smart meter fa pena fo I male cash power fai tu mai a fa pela tu lui mai I tu no mamau mo le tato smart meter lava lato a tu lui mai o e alu sa lava e a fo direct top up lava lungo la meter ia ai la fo mai lava e tato ainga mai fa fo le city le o fa pena ona tu ina mai a fia mana o miela le to e confirm tato ainga nei o tau no mai le tato wa le top up le nei e ma fa ona vala au mai le EPC ona confirm atu le lungo tato system ai direct top up lava ilungo lau mita mo le tato mita ofi tu o ma le limata siva tato mita tuai po mita o mi foi nei ia tamala le nai la fo mai I le numero lau telefoni lungo lau telefoni fa text message ia numero tato tokens ia numero fo ia lua se fulu ia le tu ilunga le malu tato tunu ilungo le tato mita e si ainga na fa pena ona vala au mai o fo Itali ele lato token ia sia ki atu ese ia aso ia ta o mai ele ainga mai fa fu ese le aso le ilungo le tato system tu danga fo ile o le la ko vending muli lava o le aso ngafua ia o le aso lulu le sa fa tawina mai vaenga le ia tunu mama lona winga e ia le tulanga le wa fe ese ia ina o le numero le mita te tau lava e ta ua i o tulanga le ia mana tual numero la mita e ave sa o isi vaenga le ia tunu mama e mfai ona top up mai ai se te fa mama le tele vala le moi
ua au mai ua tuaina tā le mita po le mea ua Dei, ua fu le numero le mita le ua se le numero le mita. se numero le mita Se numero le mita. E iai la le au nanga le tātou whalaptonga me whaiona toi retrieve ai ia lau token le se. Ia e leo se taimi vave wal taimi nei o le whapena on tapu ni le tātou officer. Pau lava tu o lalo, wha mole toi wha mautu le leile numero le mita. Ia ai le i whaia le transaction ma tātou o nanga e tunu mau. alo whaftai lau sunga ri tupa e o blar ka kale mangu i le vala le a foi i le smamita le winga lom tala a wa fai nei o le la tala tu nei ia te lo le lope te wa umale le mita na fata wa le la o la to ia foi le ole si fa mole la ufionga tupa fa pe la ona o loina o lea wa ilungo le kalafu se matua mio ai fa felan o no moa o le me fa o lava lo to longo mai au au la lava e alu le kalafu ia por me ka o alu va ilunga i ke ua o ke le la tu fa panga no o to e fo le tapu le ai atwa ia sa le ata pola ia e lua wala mfena mo te mo fa pa alu tilo lau le mita e la mita e te lola wa o la italafu pa lo to tilo fo le te me so fo le numero la se le ni la toi ia o negative ia ngai lo le e italafu ia fa pe o la fo ite ele app ia o ia o le app la ia ma fa ia fo ana e tilo e lo tu langa la ia o pila ne te fa popo tu mena na tau noi mo i tangata e tapa mai fa ia tata matata e musu e la itala o le option ne mo e pe fa pe o le ke smamita au ante mi ko ka kala le e ka ko outlet alu e te fa tau la we cash power ma lo sereni ma top up lomit e ngai le o la itala fu le ale so swani le avatu mo ina ia fa ngofie ina ia tatu ngana ia ma weni tumu tele taile i me maua ia i whare o loa me fa pena o no ke le kau ke isolate ia na e ila le so swani na e te ola i kala fuai ia aina tongi le mulmul ia fa pela vala te lava tongi ia mai tau fai fa awani te le se kala ia o lo te mi wa o te tala ia na e fikale o le te mi ma ile le tumu tangata ia na alula ile le vendo ona fa lo ma sanin fa ta wela pa wa fa ta wela pa ia va lu persano ka topa e fa si ta o tele o famanyanga le mo ma tone smamita o le vinga la fam talan a wa tu ale si ile kiule to ya lu le fali ala la lu ma fa o le ai la ola lava na pa na ilo cash power e mo tino ta wana tu pe ile kiule a wa to ya lu lo e mo tino ala o pe fali ia e pia tasina mena nenga kilo ele tato pulenga nala no ngi no smamita ele o povo se lilo e foi ona fa fitau ni e ona o terminei o la o fa tati ese tato polo ke te fa le leia ai pe tasia le me fo le ona ia mo wala pe nga so soni le a me se foi wai o light on scheme le pe no le po ia fa pe la to fa le po le tale lua to va vea ai pe to la o tis a o le ke o le mita to ai vo le limita siva ia na on sa ila ia le se ia ia se ia le ona e lule ia mo to o isi tangata fi mo le air condition o isi tangata e ala po o le ta pena fa na po tale lima va vea ia mano mi le tis ole mitala ta mai le la chance scheme le po e mo fai ia ele se tipping amuli pe o menga le tilo ina ma fo ona fa ona tatu nga yo e fa tino le polo ke ia ai la vola ia ona fa fi tau ni le ma tinga lu ni te me tau fo ai o tulanga na le la wa o ngor ka ko lockdown le we ia la wa pe ele e skipping ai fe le au ele skipping ai fe le po so e mo la tu alo i mita ia fa mata o so ole tunu o cash power pe la vana ia ingola e pili tuto ia e ia na ia inga to ai tia e ana ia inga me se foi mo company o la pili tong o e pe foi la ia ona e ia fa la puputonga ia ma isi agency ala ma lo fa ia to fenga ma PC
foi fatinga mo fa mai fa mai ia ola pilitong ona e fengata tele mele a umar cash power tele controlling controlling ia wani pele le tis e pega la e ia nai male pena fo ina unanga so vai ia unanga fo ia ba telefoni pe o phone mal tisao o vai ngana la e ola i mita fai tau ia ona le le kula ol postpaid ia ona tulanga nai fufu nanga ia o nanga ina ia ola nanga teni mai ia vai ia le teni le leile ia lau fataunga le caspa ia teni ngal wai pa teni te vesi o sila nga kanga ka lakki mele wa foi do inkippinga mori fai ko kuna Sa le no te fa pipia to le te fa popo tu lava le saunoanga afui te pole tu langa le tanto smart meter a fa pela va o te mi wa IOU ai le meter e pe ona ta o fo i tanto polo kala me o fano e tanto text messages e fa pena lava ai titi lo ane ia la wa paleni mai paleni fa tu langa ina i ona text tu fo i le fa la tonga fa i lo atu le atu no ia le fa ingo le paleni la wai le ngata la ile ai afa pelo o le ai credit wai le IOU i ona text tu fo ile o le afa pena ona disconnect le tato mita Peita iane lai fa ilo atu la fa ingol IOU ai ole a le mo tu sia le mita na se ivanga na ele eo ane la fa pela ole o umala credit ne ia tai ole tata ile office eo ane tai ele fa pela ole a mo tu sia i la tai ole tisi wale o tu tata fa le ole fa mtalanga tu langa le ole tu wa no tu la vai ta le asoleta o le aso la sufa ia sol va e ta we la solena ia se ivanga na foi la uto fa popo ia na ia lo se tu na inga ai ole aso atai e fa tu ina la valtanto tu no ole aso le fa pena ona e anga e lo tu lui la paleni ai a fa pe fo ia uto e ngalo fo tai ia ole ato fa wa tu fo ia wana so lu ole vai so fo ole me kupu i le meles mamit la lango fo lo le fa pe e fa mangyanga le malo fo le ali kupa ele o afia ina auto ndapule ia wa o fa mo nga le o sosoani le fa yo na mau te ni nei i se o tato atu no vo le e pe ole o na nga fu le ya wana i tumu ia ma yo o to tu ya hola ya wana i pe ya ma wana i tumu i me fa ta ia ono le social distancing i fo le tu la fono tato malo le pe ole pe o mafuanga na le ta fa le tato o na sosoani le ale o fa mo ngala o nanga ya o nei mo sia le tisi na yo tato la vala le talanga pela foringa mai e a fai o atu le so lima e o apelila wa pe na le fofue to efetu na ia le vao pe fa popo pe tu lalo o inala le umal piliota le o tu mole morsmamita pe to fa wo po fa pe fa wo e fu ala vale le ngai ngoi ngal fa putonga ile me sa no il malo le a fa pe o sa no malo la tu fa wo pe tu langa ia te langa me fa na el tatu e lima ta ina la va ia fa unga ma ia matatu fuanga fai ile me fina ngalo ile tatu fa nga malo ia misele ia ina nei no mi le fa mai electoral o le fa pito la vale mo smart meter only al cash power ele haila o le taimi hai ma waile la le sto nai ma le solua fa taulo cash power top upload cash power mai e fenga kanga fa fe koi ma le cash power i vale eu te lo ta wala ona le piona ta o foi ta tu polo kala mil ta tu smart meter le fa pena ona fa ngai na ia so ta inga fa ni ona po online system le tato smart meter la fa fai swinga ia ai o le tato meter le tato meter tu ai io tato meter e offline ele fa pena ona fa ngai na ia e te ta ona fa ta wale unity ona tu lui lo le lu ngola meter fa pena ona fa ngai na mai ele tise ia ai wai foi ni se nai ai ngo fa pena na vala au mai wa motu sia ia ai o pe ole ta o le tato wa smart meter e ma fai lava ona fa pena ona to ki a to tato fa la tonga ina ia fa pena ona tu wa no ma mawale au nanga ia wa pe ole manu lauti lava ia fa pena lava ona mawale tato au nanga i taimi uma mo le malu lauti lo tato tunu ia fa pena ona ia tato i nei taimi fa ngata ole avenga la mal fa la wa ma fa ye fa fo awai
ele ai si me e tiliana I lo e tatou le nei o le tala tai au ala walu le feu fafo se o le sau fasal la un fa in kota pa mai o le kum ai se fol tau o wai to telefone nei tatou nei tunu mau o le fo ye fi awala mai la to so sani nei tatou ai nei samoni e wala mai la le vala le I lo le au mai o le tupe ai le le ya tau pa mai la to yo ia a mai se pe fa pe o le nei matu nei a fa na le fa le voi la so tu ali tu pa ile la va te mana tu o le no fa ye lo no fa le ai ta o le o nang ia o le mele tu langa I se tatu tanga Samoa dia na o fe me tatu te no fo ye tatu te baba ai mai la vai me o ia ai mai se ana tatu matu me fo na le o nanga ye mo remittances mai si me o mai so so ni mai nei o tatu ai ngai fa fu ili fa le ino tatu ai ngai nek ia o tatu le se nga me o tatu tiptilo fo ile le fa la putonga ile te leo le so ni mai ami se la vai I nei o tatu pa pingo o mita ana yo tatu tangata o le te leo le vo ina so ni le wo isi ya lo le tunu le sta ma vo le sai titi sa lo tala ile ne ia la wo ila na business ina fa fengo fia io na fa mai le top up mai tu ma mai ni sila ia te le ia ono le una ngana na wa te lo na ia ia fa mo ia I tatu tangata lai fa fo lai fenga le mai ma to so ni mai na ia ngai nek le sila tangata la o fa pe o so angai loa kalies ma mito le ma wanga ia va fa toi fo awale lo pe ma ku le va fa pe mele malo ia o la fa manga lo mai tala foto ia ia le wa fo le o se le va ia pe se va ngo no tanto te fa tu ngai na lau to fa tu pa fa pe foi moi ka numbers numero che fu ia na o to e fa mana tu numero tatu telefoni so tai mai tatu ofisa I tele o le ono lima o tasi ono lima o lua ono lima o tolu ia ma le ono lima o fa ele ai se mea o fa le tonu ali tatu o nanga ha o le tani fa le tonu I lao mo tai ile se tai me o I se fa le tonu ia e mau ala wala o nanga e watu lama tatu wae ngai tau whai wha o atu le fsoswani o le me masani lava ia a whape ua mauti noa lo esi whale tonu le tise lo mauta ia so tai melo tatu numerana ia ona longo atu la ile tamal taimi a ngai atuai ia matu mai se numera se telefoni so tai atuai ia tatu wae ngai Fort Service ia e vili toi ma whai loa mai le meo lo ilo mauta malo lao ia no atu mo atu le fsoswani mo oe ai me mauti noa lava na ele o whale tonu o tatu o nanga lea I tūlanga o lo ili wa vau o tatu atu nu o lo whai teimi nei mo le atu pa I o nei sa wa fer tato cash power ile ai va sotal voi fa per mai le tala tato ve tele sto ma sa pe la fo ringa mai ole la tala taia o mole o nanga o foto le tunu sa no ata pala ia wa I temi tato wa ia temi masani temi le fa pena na tulai ma tulanga le voi nei ia ta punia la tato office ai sale longa le asma le ma vai tele ma songi foi ia se to nai ma sa ia temi la le neu fa pena na fe nga ia tato ma temi le vao ia le wata tala tato office ia sto nai ia o asto le asto nai taiao ia le aso lua asto nai foi ia ma le aso lua le vai aso muli le tato vao ia o temi fa tulanga ina ia o le iva le taiao anga ile lua ile auli ia ai o tato toi fa upopo tuale si tato numero mo le smart meter foi ia le fitu tolu fitu lua fa ia mo se fa afsili foi ia tu sai mal tulanga le tato o unanga le lights on ia fa fatai foi le malu le tato tunu e fa pena na bala au mai ia fa so mai foi fina ngalo tu sai mal tato o unanga ia wala vale fa le ia male alu ilu mo tato o unanga temine ia fa nga ia tato ma tulanga vavao le hoviti no after pai ese svang o le wa mai tato tem ona le e te mole tu fa fatai lo tsalanga tapuala ia me se foi tato TV lo nei mol ma no o se fa fo sei mai ona tulanga le no fo ama tilo fo le mo ya la e wa lu fa la wilo ia e pe ele longa la vona ba o tatu tu no le fam talanga le ba tu la na tu tu mai fia mo ma se va no ai tatu TV me na mo le tu fa tai pulenga ia me se fo la taringa mo tatu maftanga ne fia fiwa o te salu o te le se so ani mo si tatu tu no tatu tanoanga ne fia fia al men ai tatu
teri whamaina tātou pulkalame ia, o le Samoa nau tu whafonga, ia aso lua, ia masto nai, aso ye, aso ai whai te tala le malo, ia aso fwoi nai te tala i tātou ofisa i songi, o waitele, ia whapena fo i msale le longa i tawai, ia mō tau e oe, fia whaatau tu cash powers me whapena fo ia a whaloloa alawa ia laua whai ngā paanga mali PC e whaatau ele tise ia e whapena fo i ona available te mine mō tau te awhio matalai au ia whapena ona whaatau e tau e tātou e tise alo whaftai ia le atunu ua lewa e whafonga mai e le savani e le mtanga luenga po le whalaptonga o le malos anga whae le tise whamanino whamamalama nisi o lato fuafuanga ia walava le au nanga ma le tautua ofo atu mo oe le atunu pele ia whaftai atu i lau whionga fui i lau tofat pai pe foi ia moitu sivi ia ona o le moemana tunatu e longo si o tātou tunou ia wai moni au mo i lava i Facebook ma tulanga newspaper ia to tele lava o tātou tunou ma au mantua o le olo mai moina tātou tautua i le taimi ma le taimi whaftai atu mo lo luanga noa o le atali watu mo sin tātou whaafifianga nanto e foi mai le wha o tātou lo whaanga whi moli tai ai whaftai tele le mai mo mai e lo tātou tunou whaftai atu i le maasanga whael tise mo le whaatasi mai le porkalama o le Suluaulama i le rei Afiafi. Ladies and gentlemen. Pamalia ku le oi le kai kai. Ore parang. Hey, Mr. Gordon.
Lai me fa pe ia kupe ia mai. Se pai menga. Ha? Fa palangi le no kamalo. Oi no palangi me. Hello. What's your name? Jackson. Jackson. Hey, Jackson. My name is Electrical Power Corporation. Ya vale. Fena kau fire. Where have you been now? Fesa kau fire. Yeah. Where mga ngaula? Ha? Sa mo pelo sunga. Yeah. I like to repair my house. Okay. My house here. And your toilet. Your toilet. And a toilet. It's a pig. I like to move the. It look like a pig. And mau ngi misiruki yo. Yeah. I like to make my house a fat. It look like the elephant now. Vai kele. Mai vai manga. Vai kele. Mau ngi elephant. Mau ngi. Hola. Vai família ku. Família. Ele mau. Apa kurang ka ke felo ila sufua. Família mau. O me ele manga orko. O me ele fia manga o me mai langa querer ku pelenga. Ai kikir fale. Na kali mai le file mu. Wala ko kiki ka apel makalo file. Mai pasa mo le. Ko singa mau le torsing. Yeah. You want to put your head in the sink? And you, I take your everybody, and You your stupid. stomach, and your nose, and mouth, king. Hey, yo, gaga. Hey, que mga broken lunus. Que mga broken lunus. Ayaw vai. Te mai o tātou whasalalaunga ia ua whafonga le toro i le taulongolongo o le whanaptonga o le malusianga wha e le tise. Tā ua te le ni sa vale la ua ia no mai. Ai mangu ia o kisman mita. Au le kespa, Kespa. ia on sa. Yo pepe o le a veces smart bit. Ele ave se. Ia vai se o le se u mal vavau. Ai tā ua ona le whawhaingo whiina ia o le o nanga o foi natu. Ai mai se lava. Ia o le tulanga foi le lopo le ale kupe la whakau ele pau. Ai va haila benga le ngo foi. So smart bit if yin men na ai o you. Ai o you. Ai mankola oi. E fa mo le malo ia ava ese ai o you. Te au mana vau. E le o eu makei or puanga le kau foi. E malo atui ne tato panga. Longa lo penga te whailangi, le whaiwa tu mai alo whaanga le malo su tātou te do, i la tau ma futa mai le tātou polkalama o le rei Afiafi, whamalo tuai ma whaftai atu nei tātou paanga, i la tau whailo la tau lo whaanga, i a mona i ainga i le ngata i Samoa nei, i a whapewhoi atu no mao. Nai te susta, tā lo whaidua whionga malo le tau tua, ma futa atu, i a le whata whoi mai nei whataunga le rei aso, onu i al polkalame, God bless. Malo, ma tu foi tau fi mose. O nai tolai fa foi ke hu fa pese si so fa ka ngo le lokale me nai tolai ma futa mai atu no mau. Malo foi tau fi ma mai. Ia tu mai lunga tato lo faanga. Tu mai lunga tato lo faanga o le fanga solo atu le tato por kalamba le Afiafi i le mai mo mai lo tato o tro. Ia o folo fatu ma fa malo atu. Ia nai to susta lolle Herbert Osile. Ia se Roma, familia le tua mo Samoa. Ni foi le tua mo unanga, te pala ma sunga le wao. Lo fatu sese, fatu mo to ina to do. Malo aftai. Ya, le si mai le au ta fi mose. Le fa okay mai. Ia. Ya, naito ula le ta vita, tu ngala ta lo fa sunga fa fanga. Fi nga ta pala pa yali. Tu mai lava la matanga al pol kalame wa mat foi nga traffic a wala ine. Wa mata na mata tala nisi o tulafono ina i sila ai fa malo lava le fa malos mateo le a silia tu nisi a lo fa fi ngai le fi ma wai ata lo fa tu si o tata o tunu ya alo va tai malei ia fa pe foi to ma futa mai ta fi moses full percent mo oi ngalu mot so i fo maria i wa fionga ma riel to to le fa lo fa tu mai me le pone God bless malo va tai malo ma to mai ngal. Ia, fa pe foi ona ma o mai tato fa salunga ia le rei Afiafi ia e peliusi ia fa tai lava o ma foi le Patrick Liutene la le to italiana le fao pe o te to sa saina le fala e pe o le faivo paula te le to au fanga ina foi le niuloa pe o te to e papaoina fa tu pe mulio to le fonga pa ia lava mai le vavau o le fa vavau
Familia le tu le nga fa vau ona ole to se loso. Ole swim bin style le fionga ya vaele. Ye pe fa ma fananga le tu ainga ma le fa nau. Manuia lau malanga. God bless. Ya manuia Samoa. Ya ma le lockdown o fionga yai ina tro fa taita pala mo le porkalama to kofie. Ma va tai ave seu. Talafta pala fa talafat foile. Sungare faifia. Malole tawata I tute. Maloi faiva. Malo tau malo le fa manatu malo fa so malo tau longa le le tua lo fa fa so ne fa ta pala fa pel sunga ya smau fa mo se tu le nga le tua te mai palmia mal fa malo ono le tua ai o malo I la fionga le fa pule mo pe le nga le file mu male ma fa fa na le tua il fa le tua no fa no na me se ai inga yo na tu tele no le vala au le tua le fionga le fa pule ma futatu nei Spenway Seattle USA manuia le Afiafi ma le Polkalame taimi ua toe 5 minuto tale le tulai vai le Afiafi ta fi mo se le foi ma mai ma to mai foi ma lo faanga va viane falena fa ftai le tua we manuia nga le nei va yaso ma le no sai lo sunga mo tau tuino so tatu tro lo fa foi mo nei ai o mai Samoa lo fa mo lo sunga manuia nga le ngo toyo le ya Afiafi. Alo va ftai ma fto voi tam fai nga plus Samoa malo ma fto pe ya unese Karin na ma fto ma nei por kalame ka plus va ftai unese Queen in the night na foi wa mai le tato por kalame le Afiafi ya o Sophie Andrew tala fa le sunga ya tupai ma fa tu al por kalame ma tango fil fa solo fa tu to sunga stay safe ka plus Salo lope matasila manuia lava luanga luenga fai pea. Spits la vel na foi wa mafuta mai le rea Afiafi. Sai fo manuia lu sa se lu ne Afiafi. Mo le ato lo fanga tu fina ropeta ma fa na wa mai so mato ingrevi le moa. Pele usa tu de bete pele wetum sala e lia. Ia ma fa na mo moa lo fanga mo le ato kilani manuia tele por kalama ile ne ya Afiafi. Alo va tai va viane fa na nei ata mai. Yo e. Fa malo tu le sunga ia o fa wina. Ya skope vainga lo mata mai Filippo Siol na foi ma wa mai Sofiantu kangola yelo kailo wala tamal pesa le kalesia maloto tu lo sunga al fatu ura le tabita mana ya tu fa mna tu mai o fa fianga boleva ma meso le mana yo le mix mai o pesa tuai malolo fianga alo fatu aftai tuna se pui to malo mo lo unanga ma fatu nei New Zealand lo fia te abasue ma futatu I Martin New Zealand alo fatu manuia por kalame aftai lo fane te vale sai tawa ma lo lava por kalame alo fatu mo luta pala ma tsunga le wao alo fatu le mata batatu I fale vao God bless aftai lo fane sei Jacob ma lo sai ma lo fa malo Samoa fa vai le tua Samoa tato poloinga na yo pa ia mo fainta lo ftelatu God bless you all Sui tenari fatal fatu lusunga tautua fatal fatu so tolu new tenari malelato o malanga uma alfatu mato nei vailo faleta sulami tafao so li tenari malfanau malainga atoa manuia le Afiafi alo va tai me fa wo ta longa inulipi malor se foi la sunga va venga mesel to fa ya tapola o longo a lua sof longo a lua so si fonga malia vi ia li lo tautua malo ma futatu nei lufi lo fatu ya sunga Mosa Robertson malo lava sai fo manuel lo va se lua ta pola malo tautua tuno am ni tele le tu ngal nga faio le ya Afiafi aftai lo sunga la Mosa tai fo ya lo fane ya mai la to mana ma futa mai ta to no I falvao ya ma le fo I tu ma ya ma lo lava le sai ma lo le lima ya ma lo fo le ngalu due na le fai mana ya lo ye les fo le Sorry, ole sile me mal, ye lo sungo fel. Wa vel lockdown me wale lo ye, le ska wa sol vayes. Wa foi sa fai o so sai lo, ye lo. Ole so ngo fu fai ngal wenga so. Ole sila wo fa pesole. Ole so ale. Ole so for right le night. Fetu wa sol vayes. Ye vai foi I la ave foi le covid me la. Pira Ola fa tanga fa vale ai sia. Ha tuna kalena. Ya wai pa ngala wam talang.
Kua ngal, a mesa tato Samoa nei. Ma kua ngalo apo le aso ngi. Ana fa pena la mai se tupe mai. Ai, no le le. Nei o Tapuaiga i fafu. Ma nei al nei tau tua sa fa ilo ato le falaptonga o mal sang fa tise. Oi, o não fena fai mai fafu. Ai, top up mai fafu. Oi. Sau fa for telefoni, sau fa for cash pau. Oi não le smart meter la. Cash pau mas smart meter. Sau mai foi fafu. Ma nei. Ya fa malo toi nei o Tapuaiga ia tudo mamao. Ia lo fa mai. O le kasinga fa fika ni le ukupu ni. Fa inka nga fewa. E fai foi o le manga o le cash pau. A le fefe foi le kulafo. Awai o le sila fa person. E si le ngof. Kako mali ia kako pong sai fa pe. Ai wongi sa su mo se fa ma. Wa foi la fefe o mai de. Ia fa mo le ne ai fa. Te mane to te alo fa mai nei Tapuaiga i Samoa nei. Wala o mai ai. After foi o tolo fa anga o lo fe molta mai. Ia mama wa toi o lo to ma futa mai pe. Ia le taimi ma le taimi le tato por kalami. Ai pe le mena o tu. Ia vai lengo mai ngai o ka sirir ko lo le po la soarngi. Ia me mane ia na botele ala na I fa manuanga na o mo mai le. Io fa after foi le PC. After le mtanga lo le PC. Ia no le fa faingo fi ina foi o wala. E mo wa ia tato ke spa nei Samoa. Ole fa tuanga la mai. Tu sole mo matou yes manita pe malau lau unite male ole ai ola I so langa italaf ole ala ese umia le ai ole umia le vau ole umi fo ina ai oyu mana wa ai ai venga fa kweki ma kuala kia ma ko ile vale ese la marca paula lona e la lona pona a umala pe fia masinga le ai oyu a saur fa ingal malo e solo ia o makuia a saur fa ingal malo ko kongi ol makwa ke le al fa le ko ola venga mal fa a ke lo ia ia ngol tatu tu do io ai a va pe fa se me va pe na ile smart meter io to vo fa se me va pe na mole ese mea fa mai le mawari PC al smart meter o le ia le technology fo le way system fo ma fai ina fai calculation le mena a o to night gas power I di ma fai e ko ke o mai ai vai kere ma no fa we se maria mai ia la sai mai a malo atu nei tato panga le via o fa lo fatu show ta ma malo lo ya tu forsa mai vota po kala na fe vala mai ia la fo e mai mo mai nai tan mata ia mal fatua ina tu lele mal fatua ia fa sta tele mol no talo mal ta pai ia fa pe foi la matu o malava o lo mai mo ia wa pa wala me le fe la matu o le mata mata lava I fa fianga mai mo mai le tu ale fa casa TV ia matali tali le langa le o le tua e ala I tau singa al fa nauma ia ai me se foi la ia o le nei taimi o le fama ia wai o lea o ila toia o lea e pui ai tatou tiro ina ia mautinoa e malu pui lo latou soifua ia e matau atu se mau o lea ua tapena mai le sao tupulanga telavou e ala ia latou faafiafiaga faaleganga ia faapea foʻi le sao au fai pese tapena ai tatou faaleganga a o tapena mai le tapuaiga afiafi I le tulae ono ai se I tu mai tase e lunga tatou lofaaga faamolmole tom na pion se I tolau watu I latou ia utaulu mai ia ona taliu atu lolea ia te olua mo tapenaga faaleganga o folofatu ia ina ia tatou paaga lea ua maua mai le tatou faasalalauga le Afiafi ia na ia tatou aiga mai atu no o mamao latou ia ua maua mai le tatou polokalame makerita samu faatasi atu I nei Brisbane I Australia o malaya le vavau Iakopo and Samu family manuia lava le polokalame God bless ia le watu ma mai naito ma le fatu mumura po aftai ma lo aftai naito ma fatu mai makerita samu lava le ai ia ia lo peti pesta ma lo ngalu I sunga ma futatu le fale ona lo isolate le nei ainga ona o mau le covid I will put it stay home save lives lo fatu I ainga mai Samoa
Whaftai, lau sunga lo peti, lo whaat fo i mo tau, i nā tudou, ia anga le fo i le tua, fo lo whaat fo i le, tina matua iau tua o, o lo mai mo mai nai whale ula, male ainga, ia manai ainga, malava, a lela atali watu, mo tātou whawhianga whale nganga, ia e maise o vingo le tua, ia male tātou tāpua inga i le tūlai ono, tātou tofi le tūlai ono, Tā le tūlai ono, ia, o le tātou tāpua inga, ne Afiafi, ia, ne usaunu mai ei le sunga le whawhianga ia tua nai usele, male EFKS i mangiang. A mai al tāpenanga al tātou tofi, mal tāpua inga le tūlai ono, ia toi fo i mai tātou porkalame, ia mo le whauino tātou lo whaanga whemoli tai. Ai whai o nala e ese mal tātou live, ia au ningali a tōl tātou kalama sale pule, i le Afiafiana nei. Ai tū mo moi pēr, ma futa mai pēr tātou porkalame, o leo le atu mo tāpenanga whalenganga, o le nei Afiafi. Te via oe, I foia te oe, o ngā lue oe, I le mea nei, o te via oe, I foia te oe, o oe lava, taiana, whaiva venga, tausi au upu, sului le pogisa, lo matua o e lava nena o e lava taiana whaiva venga sasia upu sului le pogisa, lo matua o e lava nena o fio You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, e lava
mapu mai Samoa I lo fita I tunga I au mga ruenga o tiu te mawhaiva o le nei aso. Ma lo ngā lurue, ma lo le tau atai. Au mai a tātou tā pua I le atua, tātou te tāno. Ua mapu mai lo o tunuu, I ngā ruenga mwhiau, wha moe moenga ma fuafuanga. Mai se whoro mātou no pia I o mātou a inga, o na o le vavao le nei whama. A ua mātou a whiatu ma le loto whawhtai se I o mātou whawhoi atu le viinga. I lau a fio le atua o Samoa o lo malu e pēa lo mātou ona. Sa auni le Tapuaiga pangai sila fia lo mātou whatau waa ma le vai vai. O la mātou mua I wala au. Ni dingi mai alo nganga e tapena ma sa auni o mātou loto umane. Nei o mātou Tapuai le nganga ma le whamaoni. Ina ia whasili sili na lo viinga, le Tapuaiga lo tunu. E ala ia Yesu ke riso la mātou te talo. Amen. O le whaitawina o tuspa ia, le mause upu tātou te mawhau whaatasi ai, mai le lau tusi o salamu o selau marifitu. Foi upu e luas fultolu, I le luas fulmareiwa. Whafonga, o te whaitawina. O I lātou o e fo lau I waa I le sami, o e whai ngā ruenga I le wasa tele, o I lātou ia lātou te waia ngā ruenga le ri, ma ona wā venga e whai le moana. Wā u whetala ia ne ia, ma wha tupu ina le a whā, ua langa I ona peau. Ua liu sua vai ai o lātou loto I le atua tuvale. E tau teva I lātou, ma tau suai pe o le tangata o nā. Ua whā umatia fo I o lātou ata mamai umalawa. O na lātou ala langa atu le li I lo lātou pōpuanga. Ua ia au mai ai lātou na I o lātou ti ngā. Ua liua e ia le a whā I le malu. Ua ta oto ia te ia le au pe au. Whamonia mai le atua, I le whaitawina o nā whionga pa ia. E iati e pērevi inga e whaavavau lava. Amen. Se mawhau whaunga whale ngangai, whai ma wha mawhana whana ma whaano to tele, I le suafa o le te male ano, male nganga pa ia. Ua whiriwhiri e whai matua le whai pui ruas fruiva, mai le lautusi o salamu e salau marifitu sa whaitawina. Ua li ua e ia le a wha I le malu, ua ta oto ia te ia le au pe au. E fia muli muli pea ma wha mafa le au tu o le nei vai aso le tusi whaitau aso. Ke sa ngai ma le pō niuli o pole ma le mautonu. A ua wha mai te ai se whi au e wha pea. Li ua le a wha e whai mamalu. Li ua le a wha e whai mamalu. Peo wha pefo. Li liuina le ata o le pōngi sā e whai māta manino o le malamalama. Li liuina le ata o le mautonu e whai māta mauti noa o le wha moe moe ola. Feso tai le leile au tu manisi o foi tau masani fa Samoa fa pea e so a fa mani noa e ui na timu a iu lava ina la fi e lu tia fo I puava a e mapu I whangalele o le ngana o lo fa ai lo manino mai ai le siri ese o le poto ma le ata mai o le atua a e maise o lo na lo fa tausi mai e lau tua I mea umu. Tātou te mauti noa ai, e ui ai na tutupu pēa ti ngā ma whainga tā, e whai ma whawhita auri le ola. Aua uma o na sāu nia e le atua le māpusanga, mō le tangata na ia whai. E whaaloa loa mai pēa o na au anga le lei, e sapai ma au mai ia I tātou lona while mu.
O le whiau fo ile o lo au tu iai ma faufaunga o le tupu o tāwita. I le lautusi o salamu e se lau ma le fitu sa whaitawina. A mata upu a tāwita i lona whapea mai vivi atu ia o tau i le ali. A wai le lei o ia. A wai whaavau lava lona alofa. Ia whapea atu lava o e ua whao laina e le ali. Asile sila le fatua inga o salamo nei. E fai tu ai ngā tangata a whātia ma pōpua ngā tia, lea e tau tala i eile whai salama. Mua o tangata whesea i solo i le vau, wale aini o lātou a inga mani whāsino manga. O i lātou ia ua māte la ina i le fia ai ma le fia whinu. A o lea tua lava, na ia whawhanga, ma whainu ia i lātou. Lua o pāngo tāu a nono tia masai saia i ua mea o na o lātou a mionga. Au mai ai lātou e lea tua na il pōriuli, ma le ata o le oti. E whape fo i tangata maa whatia o na ua whaamala ia ina, o na o lātou sori ngā tū la whono maa mio leanga. Leanga le lei o lea tua. Na lawe ina ma whaamalo lo ina i lātou. Ma le lona wha le peiona, wha tā ua e se mawhauwhaunga. O lo tau tala i tā vita pese i se tau tai o le wasa. E mulinga fo i le tala noa pe teru ma Ioane ma Anterea, o tau tai māta pala o le tū loto i Kalileia. La tau te malama lama le lei, i le se senga o mea tupu i le wasa. I lo le le tā vita o i la tau ia, la tau te waia ngā ruenga te tele a leari. Ma ona wawenga e whai le moana. O lo manino fo i salamo le. E malama lama le lita vita. I langona popole ma le atua tu vale. Pe a o i nā whātia i le wasa. E matua sola le poto ma le ata mai whātau tai. E noa fo i se whā moe moe. A e liu sua vai le loto ma le anga. A o le alanga i le atua. Ma le loto whānau nau. E a apa mai ao na au ang lelei, ma o mai ai lātou na i o lātou ti ngā. Ma li ua ai le a whā, i le malu, ma ta oto i a te ia le au pe au. O le winga o le manatu o tā vita, e ui ai na matau tia ma malo losi na atura o a whā ma le au pe au, ai whā lo longo a ma usitai mea uma i le atua. O le a foi le uli ma le tau wha afefe o le pōngi sā, whai mai o ane. E le manu maloa le pōriuri i le mana malama. Eisia. Au au mea umaia na foa i a au mamana o le atua pule au au. Le ala fo i le sili atua i le malosi o se isi lava mea. I le malosi o le mana o le na ia foa mea uma. O le atua ua uma na ia fola mai e ia i tātou ia so uma lava. E o lava i le ngāta anga o le larolangi. Samoa e, o te tāofi o se whiau wha mawhana whana, o se whaloto telefo i leo le tale lei mo i tātou le nei Afiafi. A o tātou whisa ngā i ma le tau wha awhewhe mai o le pōuri uri o la ngona le mautonu, ma le wheme mea. O le whepesia i mai o a wha mai, ua vāo i ai tātou, au ua o mai o tātou loto i whare. Wa tāo fia ia tātou fuafuanga, ma whea au māsani, ma le tau lau ai le tele o tātou wha moe moenga. O taimi e sa putu ai le tele o whesili wha le mawhauwhau, ma au ai lava i na tātou whesili ngia, le wha maoni ma le moni o le alofa o le atua, o lo tātou taritonu ma whātua tua iai. A tu whesili wha pēr manatu le mautonu ma le atua tu vale o le nua iuta, ono popo ngā i teimi o le tāwheanga. Ai whetalai le atu ala i le profeta o Isaia. Ia ko poe. Se ale mea e te whai ane ai. Isa rā e rue. Se ale mea te whapea ai ua lilo lo wala i leari. E te le i loa ea. E te le i whaalongo ai ea. O le atua o le vavau na ia whaia le turu inga o le larolangi. Na te awatua le malosi e ua vai vai. A o e wale ese malosi.
na te whātupu tele ia il malos. Samoa, i re tau whisiringia o tātou i loa ma le mauti noa, o le alofa whai wā venga o le atua i loutou soifua ma lo uola. Ai tupu pele popole me le atua tuvale, pe a whai e māsalo salo ma whāloto loto lua, lo tātou whātu atua i le talitonu, le wha maoni o le alofa o le atua. O la tā vita, ana o le whātu atua, te le ino le anga le leo le li i le nuu o tangata ola, po au wha vai vai lava, o le maliu ke riso, o le atoanga o le alofa la vea i o le atua, na le liuina le a wha o pōpua ngā ma le loloto o le angasala, a e fo laun tangata kerisiano, i le mālu o le wha o le tanga, ia i le atua le viinga e wha vavau. Amen. O le atatou pepese i le atua, i le pese o saunia.
le tātou whamaunano I le atua I te tāno. O le atua siri ese lava la uafio lo mātou tamā e whāwawau. O le malu a papa, o le surufa inga, o le tautai māta palapala. E sulu whae iai au tangata o e puapua ngāti. E wi lava ina, la fotu ina o mātou māwhau whaunga malangona, e le wheme mea I ma le popole, ona o le nei wha mai o mai lo toi whale o lo tunu. Ai le titi lo mātou nganga whawhetai pe o la tāwita. Vi atu ia o tau I le alii a wai le lei o ia. O wai whawa vauno nā lofa. O mātou mauti noa lo whamaoni lo mātou tamai. E wi lava ina to tele wa whaina I le nei whama. A wale ai lava se tasi o le nei atunu e whano le soifu. Whai lo ilo lo wanga le lei ma lo walofa e tau muli muli. E te le tu ulafo ina I mātou. Mapua ne fo I whaiva mwhe au o tiute ma wha moe moenga o le nei asu. Malo pule whaftai anga le lei lo mātou tama. O wā lo e asi mai pēr I lo walofa. Ai le o lo toa sa. O lo mātou whenga I fo I ma le nei wabao. O mātou mapuane I loto I whale o ainga. O I mātou o mātua ma mātou whanau. Whawhitai le atua. Ia wanoa o mātou mau. E mati ai a mātou māwhitanga whaal mātua ma whanau. Ta pena I nai pēr I lātou mō le lumana. Whawhitai a mātou fuafuanga ma wha moe moenga o mwhai o na whātaunu. I lo whātasi ma lo whesoa soa ni mai. Whawhitai o le eisi talavale whapole nai o mātou loto. Mātou talitonu e tau muli pēr lo walofa. E te letu ulafoai. A wāua umona ia o mai. E te ia I mātou ia so umalava. E o lava I le ngāta anga o le larolanga. Whasili na pēr la mātou whawhitai. Ona o Jesu ke riso la mātou whaona. O le na whaali mauti noa mai ai lo alofa wha maona. E ala ilona maliu molona toi tū manu malo. Ina ia la vea I ma whaola ina I mātou. I le totu pa ia o la mātou whaola. Le atua mi o tō nue. Mātou tela ngona I na lava le whātau wa. Maro mātou māsiasi o rum. O wāua e si la fia o se atunu ue tumu I le anga māsisei. O se atunu ue tō I lalopea I vai vainga malangona whaali tangata. E ui lava foi na vea I mātou o se atunu ua whaatala le leina. O le atunu ue wha mai la ua fio. A e tupu pea māseinga o le whetua nai. O le tusi lima ma le tautu uai. O le whama sino ma lo mātou o la whaiwhai upu. E a whai nai loto ma manatu o tangata. O tūpulanga bua e si la fia lo mātou tamā. Ua whailawa lea ma o mātou se sea ia I oulung. O lea vea foi o I mātou e whai mai e tā lai atu lau fina ngalo. I o mātou tiute ma o mātou whai. Ua e si la fia lava lo mātou lea ato atoa. E o I foi turi vai lo atunuu ma o mātou wha maula lo atu. Awa le tamae wha pale lo alofa. Wha ngalo si o mātou atunuu. E ala I totu pa ia o ke riso lo mātou whaola. Ia sisila mai au whafonga alofa lo mātou atua. E awea ilo wanga le lei ma lau tau singa e maluti ai si o mātou atunuu. Ao whenga iai ma vavao o no puipuinga o le nei whama. Ia malu pea le so I fua o tangata mai lava ina I o mātou tamā matina mātutua e o I o mātou whanau. Ia malu lo mātou wola I au lava a aoanga lelei. Whamanuia lo mātou tamā, whaivalo filima o whengai ma I lātou o whaima mua au. O wā le puipuinga o lo watunu I au nanga lau tele. Ia iai lo walofa o lo wanga lelei le poto le atamai. E tuli lo ina ma malutia I lātou.
ina ia saonga le mu le whātau nuina o lātou tiu te mawhai. Whamanuia ta itai o lo utunu, o eo tutui matangi olo e foe le sa o lo utunu. Whātumuina i le poto le ata mai o le tō whamanino. Ina ia sanga tonu ai pēr whaaiunga e whai. A wālawa le malupui puia o le saonga le mu. Male no nofo le lei o si o mātou utunu. Mātou te talo mō lau tau singa i le tāpo inga ta māma tina mātua. Vaenga e se o le nei atunu se iao o ia mātou whanau. Ia malu pea lo mātou ola ia o lava aonga le lei. O e o whengai mawhutianga ma whanoa noanga ona o mea tupu i le ola. Ai mai se o lau walau pa ia. Ia i lātou lo file mu. Ai mai se o lau manuia. Tātou mo oile nei pō a tō whalo nuu, malo tu nuu mo mātou mo moe. Ia o mātou malu pea i le paolo aonga le lei. O a mātou te talo ia, a o le manuia ma le file mua la ua fio le atua le tamā. Le lofa siri ese o Yesu Keriso na mātou ali i ma na mātou whaola. Māu mā futa i na pē i mātou ilo lava nganga pa ia. Nei se o i le whaavavau lava. Amen.
taua mamisa wa te oto e sanga ayele pelu se umama mo e se ele fi se ngaula na lo se ia fe se fa Fale wati ona po Fuata neima lilima vave namo Yesua mayale waina fo Lo atua Ona minute le wa te nei la fole ono ile Tapuaiga lo tatu te do ia a o alo tu pulanga ilo la tu sao e ala ita penanga falenganga fa fele yatu ma folo fatu sunga lapi mal faltua ma le televou on le fakasa ia Jerusalem fo America Samoa ia fa malo tu tatu tofi ia wale ta penanga falenganga sunga fa ferenga sunga tonai ia malo ta pena aftai o le talo ia fa il mautele
ya wale whenga iai ma le ngā ruenga ia mai se ole wa whenga i ma le whianga ma ne le whea uwha marisi au wha mawhanwhana le sunga tātou tofi ni Afiafi li wole whae whai ma malu mana ia ia le asese senga ma le uwea o le utia i poava ia ai mapu i whangalila e pe o nei vai tau tonu si o tātou atanu ta wale toi whamanatu mai ale au na le tua ia wale soi fua fale nganga lo tātou toro ia pe ona tātou ia le whamai ia me se foi o le tu malo o ftia i lau pong sa ia o tātou lo whanga whemolitai i le nei Afiafi le mai mo mai o so tātou toro nei o tātou tau ainga le foi o whailo la tau lo whanga ia mai so le mafuta mai le tātou porkalama o le Suluaulama Iulia Kirkolio tala fatu sunga ta kontoina nu saulese le toa taulupe le muelu to fa fotanga bal fato ya sopa se wala to fa ia fotanga o mai mo mai le porkalame malolo sailo lo valawina wale feilai ia ai le ngalo atu walo tato no fo vala vala yo fatele atu ma ua ma se wala patone ma le fanau fa taita palam se mau mo le porkalame ia famriele to ya Samoa ma ona tangata a whenga iai ma le whamai. ma Whaftai, whawhila fo ia se wala patone ma le ainga. After my voya, Tafi Mose, if I pay la late avita level after my piece fear, piece Faftai, piece Maliloto, ye leo teleai. Here, if I pay now, Maria, Maria, piece of a piece of Gassa, Iritayao, Male, Afiafi Samoa, what in Manaya in a fanab, yeah, a percent I listen to full, Pepe tia seunga patafilo. Yeah, Tambale Kale Sifaka Sai Manyangi is on TV. Telly, good to see you. Half time will for the fall in Afiafi. I love a tele Morsunga Tonai, Malifangalot, Malifaltua, Yaupu, love and miss you or both. Half time. I love a time Fatuma Psia Lassi. A many Vieli and Fala out in Afiafi. Half time for the fall of Sunga from Nuia Tua. Malom Fatuma Psia. Pepe foi le te mafta mai au le mai lo foi pese alo fa tele mo to umalava ma lo fa tai we a kf tu au ma lo ti ma fa tai tu en la messe ma lo lava fa tai lo sunga ya o le upu fa malosi ya fa ngai so tatu to o ma le fa mai le vai taimi mo foi fa tai mo le polkala mata ko fil Afiafi ma lo le tu e Samoa mo tagata e pele file mo le ia tatu uma Aftai. Ma foi foi o la lei ta vita. Aftai lo sunga va venga ele. Tau foi o la onga, tau foi o la onga le Afiafi. O tau ese. Ola pole. Pole ele mo al mo al fa ia mo al fa tanga ma fa tu ma na ia vai nga o mo sa ningo le Afiafi vi ele tua. O Wayne Pop fa aftai mo le upu fola. Ya, ma lo va tai twin. Fa vaonga tala o elua, fa ma lo fa tai le. La sunga fa fenga mo le fa ma si au fa ngai ta to ma le mo tonu. A le feme me ma ato to vale. O no le fa mai wo mai, fa mo ye le tu lo so i fo nga lue, o nga nga lan fa na fa to ma ye tu mo pe la utu. Ile ma na vanga ia mai lang ko bless. Fa tai. Fa tai. Pa viane falarai fa tai, sunga fa fenga ma fa tua. Malkale sia moltato fenga lotu famria le tua lo fatele atu le tu pele Samoa. Mania malolonga le po stay safe. So te ria le mafta mai, mafta ila usunga le fenga mole up for mafta fam natu fam nuia le tua. Tala Brown Soti. Ya. Oye pe la tali se o lai o lai ai lungo tato pena ta failangi. Ya, me la tole o tapena me foi tato falinga ya wale no sila fiel malo le tro a tato ya le porkalama o Suluaulama ile ne ya fe mai ato foi mai le fa wa tato porkalama so mai fa sila silanga mai le ofisa o le fonga fetalai o le parliament o Samoa to lo wiel fa fonga tapo ia Samoa le to no pele yo sam fainga yo pa ia fa le tala le lei o pa ia fa le malo e mai se o mamalu fa le ngano o pa ia lava wa ta auto ao se alo Lei se poto na te toi au talatalaina tulou
O le anonu ua tuia, ina se so poutu se ngangana, o na whaitauina leo sa mātou tau mawhaiatu. Tulau na lava. Ai le avatele o le dei whasisilanga e mo le mamalo sui usofona uma o le palemene o le tunu o e whapea. Wa leo toi nā tia le nei vai tau ma peau whātia o. Wa whātia i le whalaunga se o tātu o tura o. E ala i le whama i le COVID-19 mreiva. Wa whaafonga manino lo tau mamalu. Mai atu le tāpua i whaafonga sa moio na tulanga whaalupe lupeina. I le whaasisilanga loa ia le malo. E pēna sauno ina le fionga le tamaitai pāle bia. I le asolua, lua se fululua mati, lua afe lua. Mo le whaawa wina o le tāpunia atoa o le atuna o lockdown. Se iau lia le tulae se fuluma le lua. I le vailuanga o le pō le asolua, lima o aperila, lua afe lua. Mo wha moenga o puipuinga wha le soifua maloloina. Mo le atuna o atoa. Ma iafianga le wha mai COVID se fuluma reiva. Wa afia iniso o tātou tangata. O le tali tonunga. E te tau fo i le palemene o nā mana ia ma tāpua ia fatasi ma le tunu o ia tau mawhainga uma le malo mo le whaasao ino le soi fua o le tunu o mai le nei wha mai. O leo te whaasila manino atua i e whapea ua le whaataunu uina le whono tanga le palemene na atofa mo le asolua lua se furu iwa o mati lua afe lua e peo na tolo po ma iai. E talo i fo i o lo whaatuputupula ia pea le a whai o i la tō o lo a fia i le wha mai. O te whaasila manino toi e whapea, o le ato e whailo atu i se taimi o iluma, le aso le ato e tau a whiai le palemene, mo le whaawawina o ana tau alumanga. I o tātou whaamoe moe ma le mautinoi lo tātou atua, wa na o ia lava na te whaalalafi i tātou ilo na whalepitanga, i aso e le taunga mali ai le tātou savalinga. I ei pele file mu ma le angalelei o lo tātou atua, e se o tātou atunu pele, ma le whaalo lo tele anu bol papali li o loi pola ta eu masipau fofonga fetalai. Whaasisilanga ta ua ma le mtanga luenga soifua maloloina. Tō inga masua suenga o COVID-19 fumaleiva mo polu, whaatino i tono tā vale aso tō nai luas fumaleono mati lua o lua. O le a whaatino tō inga whaapea masuenga o COVID-19 fumaleiva, e whaatino i tono tā vale i le aso tō nai. Luas fumaleono mati, lua o lua i le valu le tae au, i le tasi le uli no foanga o le ata ua. O le whaatino ina o tui pui o le au fia ai, tui whaopopo po le pusta, su valu tausanga nga i lunga, mo nau i la toa atoa, ma lunga ato le tonu masina, talu o na maea tui pui ume lua. Tui pui o le Pfizer po le Pfizer, su lua le sifuma le fitu tausanga le matutua. Tui pui o le Pfizer, ta maiti lima le sifuma tasi tausanga. O no whangai whaatino ai mo le silafia. O fisa o tui pui EPI, whafsangai ma Seb Marin i mtotua. Malai whatu whafsangai ma le tānoa i songi. To tono le malai o le ofisa o le SROS i papauta, le luma le maota o le malo i mtangi ala lua, maaketi i vaitele, falta alo tim numero tasi tōna i mato, falta alo multipurpose gym i tōna i mato, ma apia pā. E whautua ina le malo le atunu, e aso le a whaatino ina aitu i pui ina ia mautinoa e whai umalua talifonga malo walu. Whai mo se tau maftanga ma ia mautinoa ia lava le vai e inu. Au mai kopia o le pepa whanau, po le tusi folau, e wha mautinoa ai wha maunga. Whai ni lava e mama, malusi e whai ngofio na whaatino ai le tui. E sfuma lima luas fu minute e fata tali ai lo sai le vaanga o le a fai ele tui pe a fato a maea o na fai le tui pui. O le mamalo le atunu o lo ngase tinga inga pe fiva i le tol sfuma le valus pe sili atu i le fua vela pe o fama o nia wa fia le COVID-19 sfuma leiva e le te tau o na fai tui pui. Se ivanga nau to e maalosi a toa ma fama o nia e leo to e a fia il fa mai. Fama le mole e fai loa se tau soifua pe a fai e iaini a fianga pe a fai so se tui. Po nisi ngase. E tau sanga atu ni ta ngaluenga maleanganga maulalu i lau tau langolango maasani. E ne ia tau sia pe pui ngar COVID-19 fumaleiva e peo le fai o le talifonga lua mita le vaa maleisi tangata. Fufunu ma lima ma alo ese mai no fuanga tumtumu.
Mo nisi whamtalanga, whamole whafsotai le mtanga luenga le soifua maloloina i le laina vilifua valu se lau ono wha o mal whalau lava sainia tangaloa Dr. Robert Thompson sui officilio pulenga. Public notice from the Ministry of Health. Drive-through COVID-19 vaccinations and screening and testing for Polo Saturday 26th of March 2022. This notice serves to inform the general public that there will be COVID-19 drive-through vaccinations, rollout and screening and testing for the following age groups on Saturday 26th of March 2022 from 8 a.m. to 2 p.m. at the following locations. Booster shots, 18 years and above, only those with minimum of 3 months since completing the last 2 doses of COVID-19 primary series vaccination. Pfizer vaccination, children 12 to 17 years. Pediatric Pfizer vaccination, children 5 to 11 years. The location are as follows. API Blue Building of the MOH opposite Sip and Rain Store, Mtotua. Malaifatu Park opposite Tanoa at Songi. SROS or Scientific Research Organization of Samoa Compound at Papota. In front of Government Building, Matangialalua, Waitele Market, Gym 1 Tonai Matu, Multipurpose Gym Tonai Matu, and a Pia Park car park. On vaccination day, the public is advised to ensure that you and your child wear masks. Ensure that you or your child had breakfast and is well hydrated. Provide a copy of birth certificate or passport to confirm your vaccination records. Wear loose clothing for easy access to the upper arm. You or your child will need to wait for 15 to 20 minutes at the vaccination site after being vaccinated. Must bring your vaccination card. All eligible population who are acutely ill or have fever of 38 Celsius or higher on the day of vaccination or is one of the confirmed cases of COVID-19 will not be vaccinated unless they have fully recovered and retested with a confirmed negative results. Please inform the nurse vaccinator if you or your child has previously had a severe allergic reaction or currently has any allergies. Also inform if you or your child has a significant medical condition or if you have any concerns. The Ministry of Health appreciates your support and we urge you to continue to practice preventative measures of COVID-19 such as hand washing, wear masks, keep 2 meters distant, and avoid crowded places to mitigate the spread of the COVID-19 virus. For further information, please call 66694 Public Health or call the Ministry of Health toll-free line 800 6440. Malifalo Lava, signed by Acting Director General of Health, Tangaloa Dr. Robert Thompson. Notice from the Minister of Natural Resources and Environment. Advertisement. Request for tender. Maintenance of Songi Public Toilet Facility. Tenders are invited for suitably qualified contractors to undertake the above named tender. Interested and prospective bidders may uplift the bidding documents from Fiasosoi Tamali'i Siosi or Darren Partley at our main office, third floor of Tuyantua to Porta Missionary Building, started at Songi. All submissions must be submitted no later than 11 a.m. Monday, 4th April 2022 in a sealed envelope and must be addressed to Secretary Government Standards Board, Ministry of Finance, 4th floor, Central Bank Building, Apia, Samoa. Late submission will not be considered and will be returned unopened. For further information, please do not hesitate to contact Seumalo Salafai Afele Failangi on email afele.failangi@mnre.gov.ws or on telephone 685-67200. Faftai, Chief Executive Officer. Pasila silanga malipulenga le suavai, motusia le suavai. E fasisila falolo tui paanga malipulenga le suavai o lo alala mapapa au ia feo anga amata mai utuali. Anga ia tui le muang tuai e fapea. Ono ngaluenga lo fanga solo mo le faleleo le awala i le tui sifo upolu. E ona ia ini taimi a motusia tuai le aunanga tau suavai.
o ia galuega e amata mai le masino mati e o atu ia iuni e faamalūlū atu ai ona o lenei tulaga le malofia mo nisi faamatalaga faamolemole faafesootaʻi mai le telefoni numero 286 po le 8 2 faia ma le falaona tele lava faafetai pulega o le soavai fasalonga man tanga lungo tinama taba tai ya tina e no a mafio anga manga feso tai fasalonga taua a fai wanga ngae le tai fo fa mdianga le to soifu e fa vek Samoa e lo to soifu monia fa pe foi so matu ola au ona o le vinga lava e fo e le tua e o le pule uma lava e fa sila tu suya no suya le malo ma suita mai tai umo Samoa u polu musavai taluai no lap tai ngole afiango Samoa covid furmali va e pe na yele pe se le fa mai ia fioanga ma wo fatonu ina ile ia lo tatu tru la sanga lua ma nga ia toile la sanga tolu le vaduanga le poana nei ona pui puinga ma le sanga le mu mai covid se fulu maliva e failo atoi ma le ava tele fa pea ua le fatonu ina por kala me uma sa failo atu e a fiailo to ma malu ma suyo to fioanga se ia se taimi lua e talo sanga ina ma le nga ma wala lo to feso swani e tu sai mata to mata fa yo i fa suyo no suyo le malo ma suita mai tai o le nuu mo le wha mauti no ina e longo sa ia fio anga la patainga mo pui puinga umar covid se fulu mariva ia fio anga taitasi e tau sanga atu ma le ganga wha aloalo le mata i tuina o tatou wha tinonga mo le pui pui o tina mata mai tai whanau i la to iei mana o nga wha apitoa ma i la to lo i tulanga maale ale o le soifuanga o le pui puinga o le sanga le mula utele o le anafa ma le mtanga luenga o leo leo ai fa lango e lau lango male sa fa ingali ma fai pula fioanga ina ia mautinoa mo mua e tapu le fewai pe fai ni pot potonga e pe na fa tu la fono ina ia inga mo pui puinga le covid sanga le mu ainga ma no fa lo fani tanga to le fioanga au tato ia sa le covid se fulu mariva tapu le fai oni fono tanga no fono tanga au lotu ma fa la pot potonga ese to tono no tapu le fatino ino ni ta alonga ese o poto ai tangata e tu ala lo tupea ina ia to apea le tai ma mau pea le to vai a o feso ina il tanto sai matangi o faingata ma fa fita u le ola tau nei ele file mo le tua yo pa Samoa mo lo wa matele Dr. Mema Motusanga o le polisili fasile silanga mai le ofisa o le fonga fetalai o le parlemene o Samoa tulo ia le whaafonga Tapuaiga Samoa le tunu upele yo sa mawhainga yo pa ia wha le tala le lei o pa ia wha le malo e maise o mamalu wha le nganuu o pa ia lava wata auto au se aloo le se poto na te toi au talatalaina tulo o le anonu ua tuia ina se so poutu se ngangana o na whaita uina leo sa mātou tau mawhaiatu tulo na lava ai lava tele o le dei fasisilanga e mo le mamalo suyu sofono uma o le parlemene o le tunu o e whapea. Wa le o tena atia le nei vai tau ma peu whatia o. Wa whatia i le whalaunga so tātu o te roo. E ala i le whama i le COVID se fulu mariva. Wa whafonga manino lo tau mamalu. Mai atu le tāpua i whafonga sa moio na tulanga whalupe lupeina. I le fasisilanga lo ia le malo. E pēna sauno ina le fionga le tamaitai pālebia. I le asolua lua se fululua mati lua afe lua mo le whaawa wina o le tāpunia atoa o le atunoo lockdown se iaulia le tulae se fulumale lua i le vailuanga o le pō le asolua 5 aprila lua afe lua mo wha moenga o puipuinga wha le soifua maloloina mo le atunoo atoa ma iafianga le wha mai COVID se fulumariva wa afia iniso tātou tangata o le talitonunga e te tau fo i le parlemene o nā mana ia ma Tapuaiga fatasi ma le tunu o i e tau mawhainga uma le malo mo le whaasao ino le soi fua o le tunu o mai le nei wha mai. O leo te whaasila manino atua i e whapea ua le whaataunu uina le whono tanga le parlemene na atofa mo le asolua lua se furu iwa o mati lua afe lua e peo na tolo po ma iai. E talo i fo i o lo whaatuputupula i a pea le a whai o i la tō lo a fia i le wha mai. O te whaasila manino toi e whapea, o le ato e whailo atu i se taimi o iluma, le aso le ato e tau a fiai le parlemene, mo le whaawawina o ana tau alumanga. I o tātou whaamoe moe ma le mautinoi lo tātou atua,
Wana o ia lava na te whaalalafi I tātou ilo na whaleapitanga. I aso I le taunga mali ai le tātou savalinga. I ei pele file mu ma le angalelei o lo tātou atua. E so tātou o tunu pele, ma le whaalo lo tele, anu bol papali li o lo ipola ta eu masipau. Fafonga fetalai. Whaasisilanga tā ua ma le mtanga luenga soifua ma loloina. Tō inga masua suenga o COVID-19 fumaleiva mo polu, whaatino I tono tā vale, aso tō nai luas fumaleono mati lua o lua lua. O lea whaatino tō inga whaapea masuenga o COVID-19 fumaleiva, e whaatino I tono tā vale, I le aso tō nai, luas fumaleono mati lua o lua lua I le valu le tae au, I le tasi le uli no foanga o lea tā ua. O le whaatino ina o tui pui pui o lea o fia ai, tui whaopopo po le pusta, su valu tausanga anga I lunga, mōna I lātou a atoa, ma lunga ato le tonu masina, talu o na maea tui pui pui umai lua. Tui pui pui o le Pfizer, po le Pfizer, su lua le sifuma le fitu tausanga le mātutua. Tui pui pui o le Pfizer, ta maiti lima le sifuma tasi tausanga. O no whangai whaatino ai mo le silafia, o fisa o tui pui pui EPI, whafsangai ma Seb Marin I mtotua, malai whatu whafsangai ma le tānoa I songi. To tono le malai o le ofiso le Sros I papauta, le luma le maota o le malo I mtangi ala lua, maaketi I vaitele, falta alo gym numero tasi tōna I mato, falta alo multipurpose gym I tōna I mato, maapia pāk. E whautua ina le malu le atunu, e aso le a whaatino ina aitu I pui pui ina ia mauti noa e whai umalua talifonga malo walu. Whai mo mose tau maftanga ma ia mauti noa ia lava le vai e inu. Au mai kopia o le pepa whanau, po le tusi folau, e wha mauti noa ai wha mau maunga. Whai ni lava lava e mama, malusi e whai ngofio na whaatino ai le tui. E sfuma lima lua sfuma minute e whaatatali ai lo sa le vaenga o le a whai ai le tui pe a whaatoa maea o na whai le tui pui pui. O le mamalo le atunu o lo ngase tinga inga pe e fiva I le tolu sfuma le valus pe sili atu I le fua vela pe o whamaunia wa afia le COVID-19 sfuma leiva e le te tau o na whai tui pui pui. Seivanga nau to e maalosi a toa ma whamaunia e leo to e afia I le whamai. Whamole mole e whai loa se tau soifua pe a whai e iaini a fianga pe a whai so se tui. Po nisi ngase. E tau sanga atu mta ngaluenga maleanganga maulalu I lau tau langolango maasani. E ne ia tau sia pe pui puinga o COVID-19 fumaleiva e peo le whai o le talifonga lua mita le vaa maleisi tangata. Fufuru ma lima ma alo ese mai no fuanga tumtum. Mo nisi whamtalanga, whamule mole, whafsota I le mta ngaluenga le soifua maloloina I le laina vilifua valu se lau ono wha o ma le whalau lava sainia tangaloa Dr. Robert Thompson sui o Fisasilio Pulenga. Public notice from the Ministry of Health. Drive-through COVID-19 vaccinations and screening and testing for Polu Saturday 26th of March 2022. This notice serves to inform the general public that there will be COVID-19 drive-through vaccinations, rollout and screening and testing for the following age groups on Saturday 26th of March 2022 from 8 a.m. to 2 p.m. at the following locations. Booster shots, 18 years and above, only those with minimum of 3 months since completing the last 2 doses of COVID-19 primary series vaccination. Pfizer vaccination, children 12 to 17 years. Pediatric Pfizer vaccination, children 5 to 11 years. The location are as follows. API Blue Building of the MOH opposite Sip and Rain Store, Mtotua. Malaifatu Park opposite Tānoa at Songi. SROS or Scientific Research Organization of Samoa compound at Papota. In front of Government Building, Matangialalua, Waitele Market, Gym 1 Tonai Mato, Multipurpose Gym Tonai Mato, and Apia Park car park. On vaccination day, the public is advised to ensure that you and your child wear masks. Ensure that you or your child had breakfast and is well hydrated. Provide a copy of birth certificate or passport to confirm your vaccination records. Wear loose clothing for easy access to the upper arm. You or your child will need to wait for 15 to 20 minutes
at the vaccination site after being vaccinated must bring your vaccination card. All eligible population who are acutely ill or have fever of 38 Celsius or higher on the day of vaccination or is one of the confirmed cases of COVID-19 will not be vaccinated unless they have fully recovered and retested with a confirmed negative results. Please inform the nurse vaccinator if you or your child has previously had a severe allergic reaction or currently has any allergies. Also inform if you or your child has a significant medical condition or if you have any concerns. The Ministry of Health appreciates your support and we urge you to continue to practice preventative measures of COVID-19 such as hand washing, wear masks, keep 2 meters distant and avoid crowded places to mitigate the spread of the COVID-19 virus. For further information, please call 66694 Public Health or call the Ministry of Health toll-free line 800 6440. Malifalo Lava, signed by Acting Director General of Health, Tangaloa Dr. Robert Thompson. Tonu minuto le utai nei le tulai fitu, ya manatu ona o le tāua tele o tātou whalinga, ya wale lo fsila fia le tātou te rau, ya le o tātou sopotua o le tite tuai, ma le taimi whaatula ngaina, ya o le tātou polkala. Manatu, ya o le ua, se mai le taulunga, malu foi e tātou lo whaanga ia wai lungo le tātou penga te whailangi, ya o le tātou taimi whaatula ngaina, ya a wā tātou polkala ma whaanga solo. Ai whaftai atu le tautua nei tātou sponsors, Kuna tuna nga whaftai tele, le mtanga ruenga pisnisi au la maniwa maleipa. I whapewhoi le kampania le SOS, lango ino peo le tātou po kalai mo leo mwhai na unatu. I le Afiafi mo le Afiafi, e ia o manu te lina, nisi o whanga toi, tātou toi whilo i le so tā watu te toi mafuta mo le sunga ia tapola. I le por kalai mo le soale pule. A whalwaru tātou toi whilo ai, i le tātou kalai mo le soale pule, ia manu te lina, ia whainga malolonga e baisa foi ia o niso fo whanga whaiu ole ne ia. Whiawhi taulunga nā tātou kalama Suluaulama, manu te leina ne whiawhi tofa saifua.